le la ua puitia poi puau e sau malua fa asusu I laua la au sa sala le punga la au mata la uau e tio fo I Samoa fai ona tai au le amatanga o le asofa a popo o le olanga le tai au nai matani ufea ngai ma le ata le tala le leu a so ai nei Samoana le sua malie o le vine ula ma pauponga o le lupe lunga o le moso oi pula le langa ali ua pua ina mai lona manongi e asofo ua foa ina I le Samoa moni e tio fo I Samoa fai ona tai au le amatanga o le asofa a popo o le olanga le tai au nai matani ufea ngai ma le ata le tala le lei ua so ai nei Samoana Faafetai Leitio po I Samoa fai ona tai au le amatanga o le asofa a popo o le olanga le tai au nai matani ufea ngai ma le ata tala le lei o aso ai nei Samoana Leitio po I Samoa fai ona tai au le amatanga o le asofa a popo o le olanga le tai au nai matani ufea ngai ma le ata le tala le lei ua so ai nei Samoana Ia, te au le langona whaloalo tue whaatara whatu I Samoa. I le nevaenga o le asongfua. Asongfua ne, ia, asongfua. Le tausi se tae au le anga o lo aso tautua mo oe o le aso lua. Tuesday of the week. The third day o le vaiaso, o le vaiasa. Peitai ia le foi lawa utoe saufa ia tu le nevaenga o le aso le tae au, le Afiafi o le aso ngfua. Ia ona ua le ngā whatia foi, ia le foi e masani on tautua ina rautou pa ia mlautou mamalu.
i asong fua, fo i maila fionga ia tau papa mai Samoa, ule atua le malosi, le ala fo i lea o lo utoe saufa i atu, Samoa ina ia mawhaipea. Ona whaawawina, tā ui o si upusia, mo ngā ruenga whaawau, ia whaawau pea, masanga whaawau pea, awane i alu mamutu, awane i alu mamotu. Ona ia lo tatonunga. Le ngata ia tia o tatonu rapa o le li o whaale kālesia. Ia o foi mo le soifua ma le o langa whakirusiano. Te loa a tatou tilo le leia le o ina whakirusiano i tatou. Ele se tu langa whakirusiano le alu matu. That's not Christianity. Le alu mamotu. Alu mafiu te su e atu fai me o le loa. Le lo pofe o iai. Le tu ele se o onga whakirusiano. Le mea na. If you really look at it, te ba iai na whamaniele o tala le whai atu. So tā ua tele. Ia le mo le ola tautua whaawau. So se vaenga la vole nei lalo langi. A o ina o uina le lei tātou i mea ia. Tātou roila ia lea. E le se mea le lei le mea o le aro duafi o toi wawaiae o le ai. Ia pe te fia. A tasi lea ma ia mo te le tātou o mo le na o Samoa. Mea o le whai mea tu. Mea o le whai mea musua. Ai to te lo oto. Tātou uma o tangata ola. So le o uma ia tātou le mea o le aungata. E uma ia tātou mea o le vavena musu. E uma ia tātou le mea o le whaiwhaia le lava. Le aonga la le tai o tatalinga. What is Christianity? E whawhewhea na tātou taulangi tātou kerusiano. Pe whai mai whaolaina. Ai te alo watu ume e whisiringi a lava tātou. Anyways, o le fo ua toe no fuatu le tautua lau si whangatai a fo mo lau whaanga Samoa. O mātou tiu te mawhaiva o le longo pui ali ia. O oe i lau whaanga. Le ala fo i lale o lo toe sauwha ia tu nei vanga. O le ua lusu matasi minute te aile tu la fitu. O te whamaruru atu whaisitu aile titi lava. Ona tele na una i fo i ngā luenga. Le ngata o ngā luenga whale ainga. Me tausi ele ainga. O meo o tiu te mawhaiva ese mai fo i. Ia le lavau te mawhaiva asau mai ia wanoa. Ina ia mawhai ona whaawawina i oe. Te mni o lo whaila o tāpenanga. Mo i tātou umai lunga i Seattle. Ia o te lunga i nai li tō pitonu i le weekend. Te lunga i Seattle i le aso o lo walele le taiao le aso whareile. Ia moro teimi mua lea o lo u taru no sau i Amerika. O lo u teimi mua le nei. Whatoa o tele stete o Amerika o iai. E paule o teimi mua. Whatoa o ia il me ta o Seattle. Lea la ia o le ono le taiao le aso whareile. Ia le mawalele. Ia tu uai ia Los Angeles nei. Ia la whapea o whai malangatu i lea fo ia ai Washingtone. Te leo lopo o Tacoma po whetonu le me iai ia sivainga sia. Te leo manino po whetonu o Seattle. Ia ai Wompaanga. Ia tatu whelua i Seattle i le weekend nei. E tue taliu mai nei le Afiafi o le aso sā. Ia ai tue whauaula o tu whatalo whai ati oe. Pea uma ia sia tātou wanga i momua, tātou sa ili lo tātou matai. Ia ona whaua fuile o le tautua, male au nanga o le nei vaenga o le Afiafi usimena whafong.
ta mai lo nga lelei. Faafetai I lo alofa I lau tangata na whai. Faafetai I lo nga lelei whaasoa I lo mātou wola. Mātou tūla mai le ua ngai mai le afiafi whea ngai marinei atunu. Ua o mai pongi sā. Ai sa e whawhangu I mātou le tai ao na leila usu wha I ngā ruenga ia o le whanau fo I leo atu ma fo I mai whea o ngā ruenga ia onga. Ia o lea ua mātou ngai marinei vai ngō le afiafi. Me lea Faafetai te le lava. I atu whaia e o mātou loto ia te oe lea tua siti ese. Ai o wala au do ngā pa I e tautu o bua le vai ma le balea o au le tautala. O au lea o te talo atu I ate o te mo umia lea nganga. O le fesoa ni sili I o matutangata e tautu o ruaina I alo tangata ni asu. Pa Manuia whaafonga sama. I watu mea uma I ate oe uma whai o na whaiha. Mi ia oe ai le o tangata Yesu le li ima whaola o wala awai. Amene. Ia, si ufomatango fie o leo fai pese ale e whaka a sā mai Whale Niu Amerika Samoa, matango fie si ufonga, ia o lea foi o li I o tamā matina o tama matini talavou, ia ua mawhai o na tuu whaatasia, ia ma o oina vi inga o lea tua, mo le tuelenga Faafetai tele, ia ua whai ma pese a mata umana u whaer tātou tatalo, ia Mana o whaia tātou te talo e whai masui o tātou uma, ia e mori ai ia le. E le si tātou malo whatanoina o le nei Afiafi o Taiao, o Taiao o te toi no whatu pio na whaia Samoa, o le so e whaafuose ia lo o toi no whatu nei, ia ona e le o au e ato whaina mo le asong fua petai, ia o tiu te mawhaiva whaau e afuai o na toi lotu mai le tātou o Fisa nei, ina ia whaau si vaenga sia o le tautua ia awala u whaafongaanga Samoa. Ua mai au no tātou avervi inga o le atua ma whatea mea I mtau tu sā. A o lau tapo inga Samoa ia fua mai le lau au sina. Oro tātou atunuu. O I lātou mātutua o ta māmatina mātutua ua leo toi au ngā I se whe au. Eoi. Na le pāua leo nei mea o tutoi lo lato wola, o lea, o le tāpua ia o tō whaiva, o le tāpua ia o so wola, o ani mea o ngā iai tātou, tiu te ma whaiva o le tangata la vaia, toi pāua I o mea o ngā iai nei tua a, nei ta mā, ma nei tina mātutua, o lo lato whaiva tui, o lo lato whaiva e whesoasoa ni mai I ati o e mā umatatou uma. Ma tamu whai e mai se ngā ruenga whaasao o aile soifua maleola. E a fua laile lātou soifua te talo, e tāpo ia ai o whaiva Samoa. A o e alo whaiva po o whea lava. O le lalolangi nei, o a ngā I ei tāpenanga, ia masa ili ngā māloa re tangata lawa ia. Tātou te talali soloa, o atu I o,
Isi o to telo I tātou. E la vei fo ia. E ta o to tua ina ua matua vai ale po alu lo male moe. Malama ane le tae au tope la valava alu. E le ai ma se mana tua o tangata le leo ina tātou le po male au. Au ngalua ngala ia to ina malo matua. Ua ngalo ia te oe sautatalo, ngalo ia te au. Au to ina malo matua ia. O fat foi, ua pula la ngoto le soifua le ola. Te paua leo la tua o ngare iai, o le tui o le muri papanga po le fala maula le muri la. Ina ia tapo ia o tatou faiva. Tatou la ia malo losi te minei. Ia manatua. So le ia furi te mi e fai ei oe malo matua. E fai ei oe fai foi ia umatoe ina. Fai tatou ma me furi. E pi ua ia whanau a tatou whanau. Pi furi le pi talie I te maiti. Au le te mina. Ia e wha I o le. Ia e le mawhaina ngalo. E mesi a tatou fo ia na ola mai I mea o le teimi o matua tausi. Pina whai atu. E le whanongono mani matu ainga, mani mena uola ne I sio matu ainga sa vai. No uola e le ngata o le extended family. Le se me ta o se me fule le te ola na o e maluta malutina. Within that four wall. Utili I maua le mea na. Ele I na uola mai I le extended family. Tasi lua toru wha. E wha foi fale o le matu ainga. Le si fale, o le tuala I Utah, o le tuala I Tai, o le awara tele le malo, tofu I tuala le malo, fale o le matu ainga, tasi lua, tolu, wha lima. Lo teimi tala voua o le titipo le, se teimi o le se furu lua, se fulu wha, o wha solo mai lo no wa onga mai ia pia. To a lima me tau o matua tausi. To lima. Tasi lua, tolu, wha, lima. Yes. Lima matua tausi o lo ainga. Il taimina. To te fia, I was one of the lucky ones. Ola whaatasi mai le ngata o tauksonga, o tangata o le ainga. Fule le ta whapeata I tani o ta uso moni whanau mani manawa tasi. Au la haiti. Pe tai na whaasoro na matutua. O nei loila ia lea. Le ai o le ainga poto. E lalo le tasi ia le whaamanu malunga o lo grandfather na whai masao o le ainga atoa. O ia sa na waaia no matu ainga. Ia e peie to tele ina watu ita maiti o le pui ainga atoa. E matu te ola whaatasi ma matu ola. O seo langa fia. A o le meo le whalea onga e tati awa o ina mai le nā taimi. E le o mauala e te mautinoe le I mauala o whanau. E o lau tano pia o lau whanau na ola mai within that four wall. Just us and them. E le I ola le me fo le watu le fale, le si fale, io e pena. E taua vaenga ia, e toe mana tua, ia le taua o Samoa, mana tua fo I aso nei. E le ngata I totonu o a inga, I nei a Amerika, o New Zealand, ma Australia. Ua ola ia tatou whanau. E whapeala tatou whanau. Ai e tutusale latu upbringing, ma le upbringing tatou whiola mai, ia uia lo te tala noa tu ia te au, e lea whainai. Oe, a o le tāua I o nei mea uma, e ma whai o no tatou wawa ai, o le whale a onga mō tangata uma, oe, mai lona tupu ae, I lona lai titi se I whai manatua. I le ma whaina tatou o le valu, se fulu valu tausanga. Ai tatou a mio le lima tausanga. Ioe. I le ma whaina tatou o I le lua se fulu tausanga. Ai susu alfang susu pei o la pepe. E le sao. Ioe. Ai ele
veita te wharongo atu e le sa o leo langa. E le mawhaino to se furu walu tausanga. E ta mio api o a mio le 5 tausanga. Ta mio api o a mio ioe. E fua ta mio i o ta tausanga. E fua ia ta o a tatanga o tunga. Ian whai mailo leo paulo. O aso tala titi. Sa ta mio a ia mio ngā whatamaiti. Lea o ta whaita i ta matangata matua. Ia se ia mio ia whatangata matua. Ua tolsu mali minute te ele tūla e fitu i le afiafi o le aso ngā fua. O le aso sfulma toru nei o le masina sfulma tasi o le tausanga. Ia. Manatua. O le vaitemi nei o finals, exams. E leo i nei Amerika, a o le vaenga fule le lalo le taupulenga Britania, ma le system nga. O pi o latu finals exams, le masina nei o November, fa solo to a December, ia manga i e lo i mo tuanga umi. Pi o le no taola mai le system lea. Ia, o teimila nei o teimi November, December, ia o launga tongi ma me whapena. Ia, ma whaasolo tu lo ki risi masi, ma tau sang fau o ineila i Amerika, ne ai o le left ia le a foi, ia le swing a fau. E li leva msalo li po le masina nente nei, whato a mata ele swing a fau o le soifua o uina o le whanau. Na luatua le o to a pai a iuni li tau sang fau. Ia o tuanga umina e uma ia ina ia le semester uma ina ia le pio tatou le sistema tatou i porum sa vai e le la uma fa solo tatou tuanga umi su ye vasenga e le fa penala le sistema nei fa to a uma nei to le masina te nei na fe su ia i vasenga o le vaenga fo ala left us to atu su ia ia November ia Juni o tau sang fau. O le whaitemi fo ina o le whaaunga, ia po le summer break whiangai male nei atunu. So whailasi ese te lo o mo meo systems ia onga. O isi me uma te whoringa tutusa, ai oro ia o onga. Ia tau whapena ese la, ia whato awhesu ia iwa senga ale nei atunu e te hae atu le summer, o uma le summer po se Iuni lai au kuso September. Ia pe uma September le amatanga fau. Ia September le imau le levana te atu. Le whato a whesuia iai vasenga ia ma mea whapena. O iai le vaenga lea. Mō tātou le whanau a onga i nai Samoa. New Zealand, Australia, pe iai whoringa o le sistema ngatasi. Ia whamarolosi. Toi tia uma. Ia umalofo isu enga. Ia lu fo ile pio le te manatua nei na fo I vaitemi pi e atu rota loto ni me suenga ai me se finals temio finals pi o temi va ai mama ye lo ta ainga ia ta ita ia pole hase me la ta la tum ta ita ile nei tau sang atu ana fianga I mane me o onga pes ta la tu ile fale a onga yoe o ta kopi fa solo atu ai pe ta la tu faisa ta me onga pe ta la yoe a winga, ai Faafetai I le atua. Le lava e whaawau e umatu tatua unga tupulanga, o maile sia unga tupulanga, o maile sia unga tupulanga. But guess what? O a unga tupulanga, e le whaititia whaafitauli whea ngai matato. E alu aso, e sau aso. E alu atu aso, e sau foi aso. E o atu whaafitauli, o mai fo I le ano o isi whaafitauli. In other words, we are living. Toi te api al me fore le o rau tau te ola whaatasi man COVID. Pe o lea ua nothing else we can do, we just live with the COVID-19. Whapena umale o langa o tātou. Tau te ola whaatasi ma whaafitauli. E umatu, isi whaafitauli, ai fatu mai le faita wafe o isi whaafitauli. O lona winga, o leo langa o tātou, o leo langa o whaafitauli. O isi fo e whaian whapea mai. O isi arura whai mai, o maua Yesu, ua mau whaafitauli.
That's false. Yo e. Olo tātou maua o Yesu, o le fatu, o le fau da lai mai fo ina whawhitau ni eisa challenges o lui nā o le soifua leola. A o le mea tāua. Pe whale kalesia, pe whale ainga, pe po le ala van mea tātou te anga iai. Pe whale lotu, pe whale mālo foi. Ia asirisila la tātou whainga mālo lele. E whau sa sanga mau whawhitau ni eisa. Leanga o whale a onga mea ia mo i tātou. Ai le leia la whawhitau ni masani o leo langa ma le natura whaatangata soifua. Ai leanga whawhitau ni create e le tangata. Io e. E le maneia whawhitau ni fo ia tātou e no nofo a tātou ma whatu whawhitau ni e tusa ma le soifua ma leola. Ia. Io e. Nai mena o te whatalo whatua i ate oe le atu nupele. Ia. Alo maia o le fo i o le a ta pena lau si ufonga o le tai a fo. Ia mo lana tautua masani. O le nifo i aso ia o le aso mafua o le aso sifuma tolu. Aso sifuma tolu o le masina lo na sifuma tasi. Ia tatu fasolo atu ile masina se furu ma le lua o le tausanga. Te alvai aso lea? O na tua o le alvai aso lea pea. Pe lea pe uma alvai aso lo na tolu o le masina nei. Ia o le aso le na e mamate ena i manu fo i e le afo le tau o le manu le whaongai Amerika i lo na aso Faafetai. Io e ua vavi ale oso mene tatu aiti tau mai au te le loa po o iaiso na mawhauwhau e vavi e whaatau se matu Turkey. Ia a o le i vavi uma Turkey o whaloloa. Io e Wow, te lo le mea sole e le te mite la tu isi fale supermarkets. So le wale se mea. Iwe. Pe a fai yanga la mako aiti. E le va fatau se mato ai vai le vavi o le po o mai Turkey. Iwe. Le fatau se Turkey. Le we got one more week to go. To tasi alva yaso. Pa iai ia la ua mafana Turkey se isi ainga ile o lona winga. E fōringa mai o le Turkey a mātou ia o le tama umoa. O le tama umoa o le a whai e le Turkey ia aiti, ma nei ale vave mai o lau tali le Turkey, ia vave fo infa atau se tātou Turkey i vave uma ia. Ai le anga le manu sole ese lo le fia ai. A te roa isi tangata e popoto i e kuka le mea fo le kake e tate ai atu. E māneia e a foi soft moisture e moist fo lele lona ano ai a fai lola le tama fo lele nga le stuffing taure o nga umu po le hatu nga fai e pauala le meta te fia ai na o a langa e lua ma meo a fo ingomea apa au ma meo apa au a o lona tino ato sole e dry fo lele ia ai ona o le Turkey ai ia pina ina ua tupu mani nei atu nuu. Ma latu whaelonga ina le aso lea. O latu o fu o whaeleleanga, o manu tausi, o manu whelelei, o manu whetolofi, ia latu whaatoanga. A ua latu filifili a lava. E tusa pe mena mai. Ya mera le langa le val au mai ale tali atu ele ya nga ia ba lan me le lenga val fai val au mai tau ngalo ai me te tala no ye ia ole na pe ole Turkey ai na filifili ele nei atu nu e fai maona matai ai e fa manatu ai ia le aso le nei e tau o le Thanksgiving
ia o le aso faafetai feagai ma le pei o le aso e toe e fai aiga ai lenei atunuu ma toe tō manatu mai ai I maila e fia ia ina tau asa mai ai ia ma tau mawhai e whaamanatu ai ia le foi vaenga o le history ia po le tala whaasoropito whiangai ma le nei atunu pena vai atu Turkey o le isi manu le ole matua I o talefia ai ia ole matua I o talefia ai tu te lola utu ia le mawhauwhaunga fwile le ia taita ia ai ona o le meno taola mai ai e ti ngā lava no talefia ia te whai atu sole se whaonga ioi pita te sautu ngā mentality ngā fui e whai ioi e le ta te pi e whapena o ta mātua e ta ita meo whatau ngā mea ai ia ai mai se lato I ngā mea whapeo se moa le ase mea vai mai ua pi ua ia na whapea mai sali se whaonga le leito te lor mea na whamativa I nei tātou ole Pe o toi ngā upuna le nofo I o tutalinga. O ta savu lai nei. I o le mea la ngai mau. E ki ngā ngale fi ai. Ngā uma koe velo pusa isa. Mai fafo ngā foi. A koe ai po le asina mea. O le mea lai uiei. E a tolo le vai aso o ta atia le pusa isa. Alu sa o lo la pisisi mea. So pe e tau te talan e maa lie fo le talan no iai. E tu te loa. Ele whena ngalo le upu nano taola mai ai. So le, se whaiwhale lei. Ua tu te whatau ngā mea ai ele se me whaingofie ele meo le o tanta ngā rurue. Ele whaingofie ele usurutai au, ele whaingofie ele vele kalo, ele whaingofie ele amalea. Whai ai lava le oke A ole mea maurunga. I ngā mauro le mea ngā olo. Ale o tasau nei. Ele se me le leile meo le ai o a fui. Leftovers. It sounds funny. It sounds funny. O isi tangata. One of my kids, I think, pia saumar ko ngā mawhauwhaunga I don't eat leftovers. Ngā roka fia ka ngā kua I se mele makua I ka I luruan murka. Ai le mawhai swinga. Changes, swing o le life, swing o le olanga. Anyway, but I think it's a good thing. We have to go with the flow. Sometimes we need to go with the changes. Tato wo swinga, e ia swinga le lei, e ia fuila swinga. O tamatua iota ino ia sole. E le whapeo swinga uma. E lei. E ia swinga e tofu ai le va au tātou. E mā ngoto ai le va au tātou. O swinga lana. E a uina ai tātou as we go. E fui la swinga e whetaui. E talawhia ngai. E iai fui swinga. E whaalongo atu Samoa I mea e le whetaui malou soifua malou ola, le swinga, then don't do it. If there's nothing wrong with it, don't fix it. For what? E le mawhai e ai atua I le mea o lo tala whea ngai. Just live it. Awa whai tātou ma mea fui e sua malia le mor susui mea. Ti ngana vai atu o le mea le te tauna sui, ai pe waruatu fia le mea le sui atua, yes, sui atu, yes, sui atu, and then we will become yes people to whoever that person who's sitting I le power o na tau fia le power. Ona pia ia leo tātou o le yes man I tangata nei. So, watu ar swinga I le tarwhia ngai, then say no. E le te tauna swia. Ai swinga talawhia ngai ma le ola. O lo le te tonunga. E lo au sangata whaingo fiena o ioina ni me se I ovanga nā. Ua talawhia ngai le ola.
I o whaatasi le soifua ma leola, ia ma tue ngā tūlanga whapena. E o mai fuila le mea lea. O te lea tangata e whaitala I mene I o whaalawe lawe wha Samoa. Lea la iele upureu te ta uatua, ole wha Samoa. Ie tole tangata o lato suia le mea fōle le whai mai esese le wha Samoa. Ai wha o le mea whai ai. Wha palangi, wha tonga, wha fiti, wha toa sese at wha Samoa. Ina ua e nofua oe ma wha sese. Eoe. Ai lem whain tatu o ese. Ioe. Ma le wha Samoa na tatu o mea I o wha ala pia la o vatua I mea mo mua leo le maliu. A tatu o ni sa ili lo loto le mea o le cremation. Po le cremate. Ma le mea o le tanu, ma le lafo ina o le tino o le tangata, ma le tuu ina o le tino ma liu o le tangata, ele ele ele. On tatu roa la ia lea. E te lele o onga. Ioe, wa le mawhai ai le tangata ele Christian, ona ia sa valia le mea o le tuu o le tino ile pala pala. E fua lea, e fua I changes, fua I swinga. Swinga o lea, swinga o leolanga. E le titi la mea ia. Tatu one I whaalawe lawe o tatu ainga. Mele masani au no I ele insurance le whasalau le tatu. Tasile mea whaititi e swinga. O lea, o lo nofa oe matapena toe taimi o lo soifua, ma lo te whai atu alau tala. E leo toe tutusa le lalulangi I le taimile nei, le ta'vilinga o le lalulangi le adu le taimile nei. E leo toe tutusa sa mo le atu moni ale whai atu. E leo toe tutusa. So what we supposed to do? We jump in. Tatou feosofi vai lua I tonu. Ta avili e mata avilinga fou o iai le taimile nei. E leo le tutu o tatou, e ta avili le lalulangi. E oi. E le mwhai foi na tutu tātou mātua, and let our children to go with that flow. E le ai, a feosofi e tātou whanau nā, feosofi e tātou nā, tā avivili whaatasi ai le tā vilinga o le lalulangi o iai le taiminei. E oi. Wa tutu ro tātou, mela na le tātou whai mai, se vai, Yo wale usita I tamaiti, wale ma tamaiti, wale wa yesu ai le lele tatou pai ato I le ta'vilinga lea, tatou ta'vivili whaatasi ai. Then e tau mai ia I tatou le taua. E whaamatala mai ia I tatou, e iai mea te tau on suia o le soifuanga, e iai foi mea le te tau on tatou suia. Yeah. Ia vaaila, for example, leia le lau whai atu. O le vaai au tātou mātua I aso ia. Whai mea o tātou te whaatau ngā ina ia mea ai. Ai sea, olo lātou mawhauwhau. E mawhauwhau a lofa ia I lātou o I le whaatoanga. Mawhauwhau a lofa ia I lātou e usu le tae au. O le vao, o le sami. A maifo I le town area, e mawhauwhau a lofa ia I lātou e usu ono wa usu e whengaluenga. E sau le fale, e iai lātou inga mawhungse, au ora whaatau ngā ina mea ai. Au ora whaatau mena, do te roi ei mawhauwhau o Samoa, ia so ia whai mai. Ta te tangotu le saru la saru, me whai mai aua. Se aua le whai mena e matitiva ai. Au ora salua mena I le po e whai mai. Mawhauwhaunga. But that was then. Ia upo le tunu e whai mena, e whapea mai se le sala upu mai na mua. Can be right, can be wrong. Ai le ma whain tatu whaseina. Moa u lavalai. I can remember, I can give my fully respect,
but I won't go back and dwell in those areas, my life. Leanga fo I alan tatu manatua na nafi. O ana nafi. Na te au mai ale whalea onga o lea so. Ioe. Peleanga, pelelei mea o ana nafi. E whalea onga ai tātou mo le taiminei. A le leila o na tātou whalea onga le taiminei. O le whaamoemoe. E Manuia le lumana. Ia, pe i tau whapena ia le sevaenga. O lau tautua i le nei. Le ise tātou malo. Ai ai nei mea tāua o te fia tala noa iai. O una o whanonoa ia na nafi. Today. I mean, today. No whanonoa fwile leanga o le tala na o mai ia te au. E aua le ia whaonga le leipea no o mai tala ia te au le weekend. No mafau lea, then I was looking forward today, or today. No manatu ai mo mafau ai, e te tau ai, ona o whaalongo ai I se tala mai le media a Samoa. E winga the news that I received during the weekend. So o te expecting ala lang o la sa Samoa, na so na ai. But ona nei, na expecta ia o te whaalongo ai. Peitai. O malelea news a New Zealand, news Australia, sau foi la o news. Lea la fato amo mai o news nei. Lea la o yesi na swinga o fia te maua la ia o news le so. O le admission, o le admit le komisina o leo. Na o look forward ta o te whaalongo longo iei se peitai. O le news mai Samoa te le whaalongo iei. Ai o le mea o maua. It was an official article from one of the medias in Samoa. O lea. O ai fo le vanga le talamoa. So expecting ala. E tala noa mai e media Samoa I peitai. E se a mea fo I tala no I le media. E se mea ia o lona winga, I lo mafau. O fea tonu mea e mawhaina au mai I le media, o hafo I mea I le te tau o na au mai. Le la te whafonga la I nei, I lau HN I Samoa. Le la na au mai sa o le media, le vaenga o le media Samoa. Leanga ua te tau o na ioe. Ai vai. Se leanga o le la tatu a mata I mea ia. Ioe. O le vaenga mo la tatu o ni ngalo ia te o eli Tuilaepa. O lau wha mai senga ma lau ia I lato o lo o wha noa. Ioe. A watu se pese. Samoa. A o e wha fonga mai. A whailava o iai ia se tala I ono whaanoa ai o I le aso nei. O le whaamoemoe, tātou whaanoa whaatasi. Tātou tau whaiamo whaatasi. Ioe, tātou lela tātou le peselea. Ia e watu sao I nei e le si ufofonga o le tai au fōu. Taua I na whai taua ne ai. O lo manatu atu. Le si ufofonga o le tai au fōu, lau tau au auna le tau talatu. Tātou te tau whai tau soa whaatasi. Lea vaenga o leo langa. Aisea, o upua le atunu. Tātou te au le tauola. Tātou te au le whangota. E le aise isi e tūwha maunga. A o mai fo I a te au. Na I hope, I wish, e te au maia se upu wha mawhana mua. Ai o lea lai le o maua au I le teminei. Ai mai a te au. Male au nanga si ufonga o le tai au fō. Mō o e whaafonga mai. Ia ore nā. Tātou tau whai tau soa whaatasi. Usi mai lau whaafonga.
Ia, o si ufonga mātango fie, o pe mo Tuilaepa, o le au talavou mai le kalesia, le kalesia e whakasā i Tuilaepa. O le nuu le pe o nuu le na ola mai el tina o tamaiti, io e nai Tuilaepa. Ia, sa iei fuila si tama i taimia ola na, io e sa tanofo i le. Ai whatoa iaia, te iei whatoa talavou o swhiwhi au lea ua fuilingo le mea. Ne ua pensione. Ioe. Tu sa matino no fotu ina i Tuilaepa. O ele levana iei whaiwhi au. Ioe masion tō lua, ia masiana whanau. Le ila tama lea whaiwhi au lea ua. Lea pe o ia lea na te whaia lea au whaipese fu le cyber choir. O lea tani o lea lo si whawhengainga lea. Ia le li ile na o sungat whawhengainga. Ia si tau system o ngalo. Ai o le pesena e mori atuai ia alofaanga o le nei tautua ma le nei au nanga. Si whatalo whatu inisi mwhai o na mai ana kose, whaftai lausunga ia matwharitua mo le pese. Ona o maua fo i le nei ainga i whanona talo whai. Ia i New Zealand whaftai tele, Rest in Love, Cecilia. Anna is one of my original listeners. Talu ona a mata mai ia le tautua si ufonga o le taia fou. So i le fou ia le tina ia Anna i o mata ia mana u whaalongolongo. Ia Anna e lala i whaftai tele Anna. Ia u talwhianga ia le pese ua watu e whaima whaama whanwhananga. Ia au le fōila ua au mai. Alofa tele atu mo oe male ainga. Ia alofa tu fufo urungia ati ta Lenny Vicky Suzuki. Ia marito tele o tātou ngau menu mafuta mai South Auckland, New Zealand. Ia nā ruta, le lei, whaftai ruta ni wawa masoe o le tupu whaunga. Ia nā, o te mate iai tutonu o le nuu leo Tuilaepa. O lai titi ia le o le tupu. Iai fu nei o pio o nei o na mātua, ia le whaunga matautia matwhartua. Pio ila ua ia sa whawaina le kālesia nei tono Tuilaepa. No iai lai le vai tem tonu le nā. Sa o matawina ma o mori mawina. Ia spicy water tumoe ta lofa o le tene mai manua, tene o spicy water, tene o le manua tele, ma lofa afte tele. Lean fia lii, mafta mai Victoria, Australia. Spicy o fele ta o senieko lava le iei mai ta i o spicy water. O lautina lau de leiso se fina Melbourne, Australia, whaftai le whailo i mai, o tulu whawhilo i mai le YouTube, ia, whapena fo i on whatalo whatu le tautua ma le o nanga, o Sulami Coach, le wha leonga le sofa, ia whatalo whatu le tautua ma le o nanga, lalo toa tia, o lo mafuta mai Sydney, Australia, o Meli Pale tā leo, ia whatalo whatu fo i tatu tautua Meli, o lo whelo i mai Texas, ia Amerika. O ngaule malie o Keith. I think you from Hawaii. Am I right? Tupu Kilmanis. Ia. Fair? Washington. Ia, le lei whaftai Paul Shaminko. Malo, Paul, whaftai le whelo i mai. Lalo toa tia o lo whelo i mai. Ia, Lupe Tuileisu. Malo whaftai. Mary Luyen o Lepa Leo o Lena. Ia. O le mea ai lea e whai i le aso kirisi masi mō tangata mamai. I le whare mai i nei Wellington. Ia Lena. O le Turkey e whao ngai Amerika. Ia mō lana aso ta ua le Thanksgiving. Tiol Swalka. Malo. Talo whao mai o Tiol Manuia. Ia. Whaftai. Victoria Liz, a siu ta leo, talo fatu, o lo mafuta mai i West Aukilani.
au kilani sisifo, Faafetai tele Victoria, very Perry Carey, ia, malo Faafetai Elisabetta Fa'alili, yes. Ia, o Paiuli Alatasi, Mauluma Tolova'a, malo Faafetai, Afiafi Oli Faafetai Yesu mo le malo si fa'afauina. Greetings in the mighty name of Jesus. Awesome elder. Ia, lelei o le tamatai. Spicy water. Manuia, teine o le Manua tele. Oisole, le lau te wai atu. Ia, masio o Frida Lance unale. O a mai le sunga i le whawhiangainga. Ia, le whatua. Ia, alo fatu mo o rua mane no whaalo. Cassandra Filippo. Ia, lena. North Shore au kilani, sorry, ia kafe feli. O le paleo, ai o fea la e maua mai ai le siu pipi o le turkey. Ia le na. Pi o le kamalele ianga, o lo kama o ianga le pipi atoa, malo Faafetai. Polonga sa lima, Papua Samuelu, from Ipswich, Queensland. Catalina Arfosio, malo Faafetai, yo e polonga sa lima o lo feilo i mai Hamilton i New Zealand. Hamilton i New Zealand. Ia o Tassi Smith, lelei o ia o kelengi au Turkeys, Tassi ia kango e fax pe text mai ska Turkey, whamole. Lite po laite Vale, o lo leftover food is great. Asia malo lite. Victoria, lis asiuta leo. Fa malom Faafetai atu. Lau fionga Tuilaepa se lau pasene lau farsanga. Matang fie, ai sa o lelei. Lau saunoanga, ese male mangaia o se tama masitene. Ai ona ia maua ina le ano noa i o whaamanuianga. E awala mai lea i nai o lato grandparents. Ia po nei matua foi ua pula la ngoto nai o lato soifua malo Faafetai. Ia o lo mafta mai au kilani New Zealand, Victoria, malo Faafetai. Ia lena, that's why we don't lose weight. Iwe, malo tios. Tassi Smith, we celebrate Thanksgiving to thank God for giving the American people the opportunity to create a constitution to preserve their hard-won freedoms. Ia, Manuia, fo ia whainga atasi rato. La isa alea. Marie Alosio. Fea le mele mafuta mai ta ua lai. Nomineta malua fou. Ia, Faafetai tele. It was the original people that settled in North America that brought the turkey. Na, lemi tole afoa, talo fauso. So if Manuia lau fionga legend, ia, a laku lo ua uma turkey, ia, ko kongi lo le pasese alu i ka fau turkey. Ia, o lemi, ia, o le tamatuai o le manu Samoa. Talo fauso, Faafetai, ia, le felo. Mai alo fatu, ia, Manuia, ia so fie le ainga, ia, male. No foalo. Siri fatilua, talo fa Siri, lin fia ii. Ia. Ia mai tatou malava mai le amatanga. O lea u te whatalo fatia semitone, taua i tongi pau, Solomona Milo, Marie Alosio, Mel tua ufui fatu, tua loa, watching me from New Uli, American Samoa, oka, sole. Malo, Faafetai, Mel, ia, Faafetai le whelo, mai Miriam Maloloa, ioe, JJK, whatalo fatu te tautua, Armstrong Sini, whamole, se i ka nge lava se pese wosi mo alofa ia ma Amelia alofaku. Ia le leit se o le temina ia ona tātu roro tatu pese Armstrong. Ia lau mua tasitoa Orally Seve, Sophie Andrew, Barbara Rodney. Ia male ano o i tātou. Malo Faafetai le langlong mai le tātou por kalame.
Ia, ona nafi, sorry, ele ona nafi, na le so muli le no pore sto na, len matala no atu male. Tele asu teimi tala le no fam tala atu na fai loa mai ia te au. Ia le me o le tautinonga le tatu a le a foi, a le komisina o leo. Toi pa i mena, pia si i o fam tala tuare tala le no Sound News. Leo ua masani tatu i New Zealand ma Australia, ai mai se lava le tatu atu nu. Le taimi o le safety o ngā ruenga i tonu o kon karate, ma ngā ruenga tonu o le suau. Ma lo si ia le me o le safety. E le kea company te tele nei, pe whaisa ngā ruenga o le aso, ai loa e le o safety, e le o safe le whainga o ngā ruenga. Se i longa o ngā ruenga i, se i longa saini le pe mita, whatam whaina ngā lulua tanto whainga ruenga. Ai sea, o le safety e number one ko kongu o ngā ruenga nei. O le lato ma faufaunga. O le ngalo i tia u langa e mwhainasau pepa. One life costs billions. O le lato wha amalo si au le nai le pia whaimta upu safety i tutonu o ngā ruenga ia. O le lato tala, one life cost one or even more than billions. So ele worth la le maliu o se tangata. Ini mea o le when you work, if I work unsafe, o le lato wha marusi aure na, e a lai o na so se ngā luenga tonu o le afoi, o le company sua upo le oil refinery. You can work without a permit. E maualo oe wa e whaise ngā luenga without a permit. Whai alo moe. E oe. So o le whainga la o ngā luenga i tu sape whatoa e tango o lima ise ngā luenga 2 o'clock, 3 o'clock. They don't care. Pe whaise ngā luenga, pe le whaise ngā luenga. Ai te whai alo se ngā luenga without a permit. Ai mauala oe ke whaia pole. Pe ngā alo woso tua i totonu o se mea. Le iele barricade, ale ioe. Ai le iai se pe mita. Mauatu la oe le safety people. Whea ngai manutanga luenga lea. O ina e whai ai oe. So o le matautia na nā o le mā losi o le safety i nei atunu. Iai lat whaupunga ngā. One life cost more than billions dollars. Which is very true. Very, very true. But o whanongo atu na nei. Pona nei e pona nafi. O nei. I le tala whanua noa e sau mai Australia. Ua whaitau fia ma fia alo ma whanau o Samoa. Mali liu i mei o ngā luenga whaavaitaimi. O le tala matautia no vai atu e sole. Au tangoa ui whaafusenga pe to refresh le tala. Mu pa u tangata ia. Mau atu toea nana winga ua mu pia whapea na mu le ta vale le pō. Ai whatoa mau le fitu le tae au. E mau atu nana winga e mau atu le awivi la e sa whai mare na fua pea. To a wha alo ma wha nau o Samoa. Alo ma wha nau o Samoa. Oi. And guess what? Ana wha apea o lai Samoa le teimi nei. Ele i o i ngā luenga ia. E au mā la tupe. E au mā tupe. Oe pi o le mea lava le wha apea milisi vaenga. Ioi. Ana lea i le malo le mwhaina mauawa no e o i whafu. Lea o tu le malo fufai mai. La o umala i whafu o i a whaia le atunu. Ai le ua fia. Te loa. Pea ma le lua se furu po ua ova fui ma le lua se furu. Masara po o lata le toru se furu tangata mali liu. Whaasa mai au sesi pia tiu se. I la tau mali liu i ngā luenga whaavai taimi. Talu o na whai mea. Alu winga la le leina o amata le mele le safety. Ioi. Tia tau sifuta o tau sanga ngā lua i te tonu o mea le oil refinery. O le mea
ele taimi na ele te o te mana tua ele taimi na suspend ai u nga luanga lea ona o le tangata o la o kulunga o supervisor ai na mau atu ele o lailunga tilia ma le ono futulunga le meo la feng e la fai without the safety harness io e mau atu la le safety man le li lailunga le ki ngala o ke face fa tonunga a o una mo le fasalanga ma sente o fale io sente o fale langa o tata le under my crew ai più le te fam fa matala i le le ola e taua le mo le ola ai vai le mena tu e tata mone i le o kiese si e ke le kai e la ki foi pe io ai na ala na tuli au le fale na ala na sente au fale o le fatino ino tiute ma fai va io o taua tele io me i tauna au le ala o tatu le ai lo longa o na fainita la vole le manatu le fainga malo te minei o tauna ye se nisi fainga faia i me o ngaluenga fa vai taimi a o le nau o Samoa se o i le ye le lumanai o le se lumanai Samoa fa tangata maliliu maliu se maliu e le telefiva ai le lopura to nga ave la ave pe ave ni pusa fo e fa perte tele mo fa me wa mu de tino mu de tavale ai saura tala fa moiloto na o ta fa fau na o ta fa fau le parti ona na ai fa meina tam fale ainga na parti era oria e va vao e momoe sleep over I made the youngest of them they kept asking no we have to go back na tam fato le au i wana alu le li moe le ta vale ma tau ma failo e ta ia to ina i o di e to tolu yo no vinga a fua to ele taimi a pena o ese manfale pena o ese pole lua tolu le vaveau ia por se furu lua por se futasi se temi fa pena ala o fasua ava o fasua ava o filongia le toto o ia le ala sauritala o so itua o feto ai male la matala lia i loale matala lia i loale le tavale mamu ato ai nei tangata e tofa to atolu ia le au singles ma le li to tasi faila na va ma le fanau what a sad news to that wife and the kids and to those families mea a foi anga iei alan tali mai sosoni ainga a fia ni me tam fai ina ia awane o le mawhaia aisea. Lenga o tāsi ale tātou ai. It's all about money. Pei ale aise tupe, if no money, there's no future. Se sini le whamoe. O i ale tuli matai e tātou. E le o Samoa foi, e sea tilo le meo le safety. O le safety o le tangataola. Pe va ailo le me mawalse le ni tuli matai loa, e le ke alawa isi mau mea. Pe o le mea lawana o le tuli matai. Tau o na sui whainga. Ia na. Faafetai ana. E te tau o na sui whainga o le nei awa noa, e au mai ai ni alo i ngā luenga whawaitemmi, i whafo nei, mō le saonga le mū o la tū soifua mai i whaalawe lave, whafo sei i nei atunu. Talo whai, te le ola o mai ma.
I emvea se sina tau mai le the total o tangata maliliu. But I believe, fear. Masalo o total, I believe that's more than 20 people. Ua maliliu. Pesa o pele ai. Ai peise foi numero fa pena. Ai tero, e silia tu male lua tangata o ta o tele. Ai o matua to tele tangata maliliu. Nga kangole fika ia nga Faafetai fa unga 20 plus. E tango nei la fika fa le mafau Samoa. Ana fa pe nei ele o mea i o ngalunga fa vaitemi. Do you think they are still here? Do you think they are still alive? You think so? Pe ana le turi mata ia le mele o lea. O lea le mele turi mata ngau e tatu tangata. Ai vai le leo ta oto i Samoa le millions. 1 million per district. Consistency per year. Vai di tele, longa winga. 5 million a year. Au le lava e anga i fafo. Ai pe o le mele mo mia le tausang e whainga malo temne. Na turi loa nei ia ngalunga Faafetai ia. Ma si i tia ele economy in New Zealand ma Australia. E Faafetatu. Ia va aile il mere tupu lai mai. E te tau fo ina na suvia ma fo mentality o tatu tangata. Ai mese la Samoa. Male tatu male fo kuke loa. Ole 1 million project lea. E te tau na whaatumutumu le va aia le atunu. Ma le toi o mai e loto tele i fafo. Ai no nofo e ngalue ina. E sao afa masina. Whakaro. E sao na tala. Le e mai ia afa masina ua luasfuru ono tangata maliliu. Luasfuru maleono. Ia, se i fo I think I'm going to do my own research myself. Ke le mana o te tala noa le mautinoa. O te musu te tala noa le mautinoa. But I will look at it. I will do myself a little research to find out how many people. Now, le saununga I luasfuru isi 20 plus, 20. Le lau fai melisi e 26 tangata ua maliliu. Au le mele tuturi mtanga au le tātou talanoanga. Ana no nofo I Samoa. E whapene I ala e ola fia ma ola tu ainga. Maua ni whanau. Yo e ola fia ma whanau. Te leze whaatoanga. Whaongale wili paelo, whaongale sapelu, whaongale ili afi, whaongale supply umele malo. Ile miliona lea. E tu sala le sau inga lua tu tau apu. Pe vele vau. Pe tau wapo le ale me tau. Ma le ngā lua lava I lona taimi. I ona I tūla. E pule ia le taimi e malo loa ai. E pule ia le taimi e moe ai. E pule fo ia pe ngā lua pe le ngā lua. Ioi. Vai le te leo le mele la tatu tilo iai. 24 years old, the youngest of those 4 young men killed. E sole, e Fasa le Vale. A ieli taimi e sa oai. O loo tau whaile maa loe whai se wa ainga. Pe whai ni insurance, a nei tangata au li malanga e se atu ma Samoa, po le ase whainga, pe cut down the numbers o ilatu e fiu e fai me your orientation. E fiu we can do orientations over and over again, but still watu ata mai titi ele matauia o le to'atele o nei tamaiti. New Zealand, Australia, they are new to them. E sui le lato vai. E sui le meo le inu nei inu taeau, inu tala taeau, isa, kau mo fie mea. E sui le meo le o ngā, o e paki, drive le kaavale, kilo aku I kangaru, kilo aku I manki, kilo aku I oe. Le ilonga se me kilo o Samoa, ngā la kua kau tso whangua.
kau le mai le, kau le moa. Ola, I latu, ia, e ke ia la kur ka vale, au le sau le moni mau. Masalo le isi me masalo mi or ta vale le na la vea. Na oso soa e se kanga lu le awala, ai tifa I tuar ta vale. O isi, oni masa salonga. A o ia mea uma, e tasi alona, ioe, o le whai unga ta tau a ainga malatu tangata. E o fwoi mātonu, e whai porka lame lea. O le porka lame, o le wha moemo, e o I whafota maiti, e sa ili mai manuia o ainga. But here is the thing, we have to have a second thought on this. E ta tau na toi sila to toa iai a inga. Nanga e se ale tuli e tatou e o sa ili mai manuia. O ala manuia. Na o sa ili manuia e saul pusau ruli. Ai lafo atu le pusau ruli. O le ale va ai e tatou a inga. Ale na o i tau lima. O le na o i tau lima ia lea. Na o i tau lima le tino I tupe. Na e whai mai ai si tangata lo toleanga na iai, le se me o maua, le se ale tu te sirsila na o I lima. O fia na o sau, no tango si atu. Saini le so whareile lente nei, le $150 ai, ale tu ma lo na matua te e ola, lo ratu taitai, o ai, le pa, tu lou le fioanga, tu lou le tu ma lo. Wane. E tasi le mewe nana li liwa sui ngata fe sui ia I reshuffle le pale mene ia minsta. E na watu o le minsta fo, fai feutanga inga, fai fa le lenga, to e fai mea uma I le lei, mamala malamai. Whose fault was it? Was it the government or somebody else? Yes, le pa themselves. That was their fault. O lea, tufa le tatau fa le tatau le iwa sifumon tupu afe. Na alu le haona le whakasa le pā. Ai leo le wha moe na ta iala. O ai na tau tino, ta utino li I mawhaipule o le tu malo le pā. Ua sasi I lato. O le angala le malo. Iaoe. Ia le ua saini le se lauli masifuluta tilo tu le saini au lua Samuelu. Saini fia 150. So now they have 350 altogether. E lono winga pen another month, po le si lua vai aso, to e saini lo ma le fase rau mon tupu, e uma le rato miliona. E le uma le mas, se fautala iai. Samoa. O le toa wha, for one life cost billions. Leo te tala noa to le topic o le matu safety nei about 4 or 5 years ago. One life cost billions. Pe a wha tupe le ola o le tangata. Mawhauwhaunga na o le nei atunu u le mea lena malu losi mo safety. Ewan. Ia. Ai afa fia ni la pe afa pe le se tala nei matua ma le to luo si tau le na mu atu ne ta vale le. O ka se fa no le tala sole. O ka se le mana yo le tala. O ka se le mana ye sole. Ma watu mu sa fa no fo sa fa ye mu le ta vale mu me umatoya u me ta vale ma a wivio ilato. Le tala sa mo e fa i mea. Le o te le ama fa tionga. Wa tu susinga fa sole. Au le ainga fo isa ai. Le ainga fo ai le va vao ta miti mo mo we lo le sa ona na ta miti. Mai le o te ia ula vel ainga na fi. Au le sa le tala. Na va vao le ainga to slip over. Ai le na vinga arta miti to ta si yo. Wala.
Ele pe Australia o Samoa na oso tu na Vale le tau ia pia. Ioi. Ele o mea tau Australia. E alu ai la, vai lava le tau Vale. Up, down, round and round. Kau le lao, se vautai ai. E mamau le ala, e mamau le mea, a le sa inu tama. Ngalo malava. Ele i toi ei ma se si o lātou na tau se mā fau. I whatonu ngā whaiwhi au o lātou no. Ma tau lio ta maitine. Le ngata na whai orientation na company. Whai orientation sa lātou ma lātou ainga. O mātua o le pō whai ngā lotu. O le mea manino alea. O opua mātua sole. Tautua nāma oe. Va aise au tama, va aise au atali. O le wha moe o tatu ainga. Alu sa ili mai i se tatu ta vale. Sa ili mai se tatu fale. Tautua nā au e te tango le ava. A whai atu isi tama o le tau. Ioe, o pea i latu masani le life. No fosi au tama. No fosi au atali. Au atu tio i mena. Ua tele tala ave mai. Awa ana whapea foi o sesi o lau whanamuri. O ata tala foi ala whai. Ioe. Aua te alu foi ka inga aoa ka miki. Alu o e suene mena e latu ai. Se vai le mautala na whai. Tau tala fo i le whawhengai ma au tala vau le anu. O feo i ai. Na ona tango ai le ava. Va ai i le fe i lafi ma le matango fia Australia New Zealand. Velo sao ai le sami. Ma aftanga na whai vāvala lata ma whai au nuu ma ainga ma matua. Am I right? Whatever I like. Whai e tele ni tala tātou sa mo i mea ia. So le sali le nā. E sala le nā le tele o tala. Aisea. One life cost billions. Oi. Ia te autoru tupulanga e whatamala. Ai ua tangi tu i ai mātua whanonoa. A whai le tama lea ua maliu tō lua ma le whanau. Ele ngata na tangi tu i tō lua ma whanau. A o mātua. E whanonoa foi ma mātua o tō lua isia talo whai sia matama. Widow. Young. O tira titi le tō lua. Te le le afianga. E le titi le afianga o nei mea. Ale lava tatu te whalongolongo te whainga malo te mine. Whai se whainga. Si tausa ili po lea se whainga le. Aisia, langa e wha i foi o le tu i atua mātua ma le tau whao ava noa o a inga. O isi tamaiti. La ua mua ngaruanga lelei. Ai tamu whai ai o se i o mawele ava noa e alu e Australia. Mawele ava noa e lele e se ai Samoa. O atu ai malato o wha Manuia so tu la fono. Ai o ai. O fienda anta whapea. Whaatanga la ori leo leo ia. Mana tu ala tala le whai atu. E keise whapea o tupu. E su e ele mori mau o tangata e mori mau se keise o lai whai Samoa. O lai whafoi. Io, inga lunga whawai taimi. Vai e tele a me ua create ai mea. Tele. But at the end of the day, o la tato. O soifua I tato. Mai mau leola. Ma I mau leola. Aisea, ma liu whafuasei. Whatamala. O tele whaitioina la ainga na pāti e tamaitia. La mela te aula ve fura ainga. Na whai e ngā ruanga la ainga. E momoe, e momosu. E o lava. Ala la mea le a. Mana tua foi. E le whapea. Tau te olo mea tau remittance. E le whapea whatoa maua le remittance a Samoa. Inga luanga whawai taimi. 1962, when our original people left Samoa for overseas, o le whamoe moe o tangata nei,
O ina ana le migrate o tatu tangata. E le vave fatasi le mena vave ina up le economy Samoa. E o foi America Samoa. Ina ua. When the people started to migrate. But that's one only and only purpose of the migration. Or the migrate o tangata olea. Sa ili Manuia. Sa ili Manuia. Ewe. Ia o na. O ta tau foi na vava ai tatu malo Samoa. Tu o titia le foi no mera o ala tu alau e o i ngā luenga ia. Ai to tele nisi no foi ngā lue ina fanua na walu atu mea foi ngā luenga. Ngā lue ina lou lava ainga. A faeka, lua eka, le kala loa fioe. Ko ke fiu e ngā lue le vau Samoa le kai uma. But the $1 million project will help you people, will help our people of Samoa. Loto leanga lava le loto leanga ia. E loto leanga pea pea mama i e lau loto leanga. Ala lava fausia le malo Samoa lona development. E lenga uka ua le remittance. E pe o le tupe lau tela leo tatu tiro i Samoa ieli. 600 millions au tupe o le nate no foi fafo. O le taimia te Western Union ai, e whaitau o malava. E te Western Union, lo tamama lo tina at the same time, o lo sao fo i le na, i le economy, the whole Samoan. Both Samoan. Tutuila Manua, to tele foi Manua, sente la tutupe, Western Union Manua. Tutuila, it's the same thing. Upolu Savai, it's the same thing. Once you send that money, not only you send to your mom and dad, your family, your siblings, but the whole Samoa. Si sepe sao. O le development e ato Samoa e ala le tupe ta avale tu tonu le atunuu. E a fua ai ona. Ona ta ua le remittance. Ele whapela fto atupu le remittance i ngā tangata ngā lue whawaitemmi. Na a mata lona o tangata Samoa from 1960 or even more, before 60. O ina na amatai na watu le meta o le remittance. Taimi na e lafo atu te utusi, cash. O le tusi atu ai Samoa mo mono tu ai sin se lautala, at least. Ewe. Ai le whapela e watu se lautala cash le na. Na matule no whanofo malai ngai o martemne le ai. Once that family received that $100, o le mea te tiro iei, ua ta mo e le whale oloha. They've been waiting for that note. Tata tu peserea. Vai tatu foi. Tatu whanau longo news mai Samoa. Ia pila i el mele le na utana no tuai. Whamanole. Usmena whafonga. Vai tatu foi pese. Ona so tu elem tatu telefo mai Samoa. Pesolo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tahuntai o elo atua le pule ilea le sami le fanua pesolo mai maunga luluina mea uma
te malosi ngalue pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua olo umana o te mawhai ai mea uma pele funga mai le vine le mati le olive faa umatia le la fuma moe i le whanua tu maulo ufia fia ia o ele mawhai ona sui alo una mia oe o te malosi ngalue pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua olo umana o te mawhai ai mea uma olo o soi fua oe e ufi ufi mai olo o soi fua oe e ufi ufi mai olo o soi fua oe e ufi ufi mai olo o soi fua oe e ufi ufi mai o te malosi ngalue pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua olo umana o te mawhai ai mea uma olo umana o te mawhai ai mea uma olo umana o te mawhai ai mea uma. Fatalafatu le si fongol taia fo mai Samoa ma na Tamua. Ulangolango ina malo simo lau anga ele Paradise Supermarket and Senior Citizens Care ale Crystal's Room and Board Company i Anaheim, California. O le marili waio li eto o wha mai Samoa i ngā ruenga whawai taimi Australia i le pōlesto na ina te nei i le vāole se fululua i le tasi i le vaveao. O fsilingi ai le taunu unga o aia inga whaata atia mata i tu po review sa le malo. Mō tangata whai ngā ruenga whawai taimi malolatu saunga le mū, peitai. Peitai o le mū o le van na malanga aia li eto o wha o tau mate na tupu le vāole se fululua ma le tasi i le pōlesto nai vaveao le sana te nei. Aina whaato a maua le tangata na mua lava tau atu iai i le tusa o le fitu i le tae au o le sasa po le ono i tū la mulmuliane. O ta wal tato so upu mai Australia pe ana vaveo na maua a tonu e mawhai o na maua se fisosoani le sefei na mai o lato tino ma le afi. E maua atu o le mea lava na sao wha iai le tangata
o lo maliwa I lava, ma salomia na tau whai mata po ngia ma mu umatua I lava, Faafetai. O lo maua lava nai vaenga o lato tino, to e ngā mai le mu pe o na li patia mai il tato so upu. O le li lai tite lua 5 tau sanga ma le fianga o le tongo. O le isi li italavau e sau mai fale faa, ma le li italavau fo I mai le fianga o lufi. Ai o le isi o le maupaolo I sa fotu ai o le fangoa li. Paule na o le tangata e mauti noa e yailon to lua mao na alo. Ai o isi o talavau Faafetai. E tu sa maltolu 10 minute le mamau ese mai o le lato wapi, ma le fale sa fa yai le fia na e vai. Ai o le moli mauna yai le fia, sa vinga lava le li la ititi o I lato le o fiaru le fale. O le isi to tolu sa fia momoe wailoa o Fasa aba. E faisi mau le fale sa e vai ma Mansfield, New South Wales, e no fuai. Faafetai, o le tato moli mau faa moina mai Australia, sa fautuaina lava ele ainga sa fa yai le fia le wali ia no nofo e momoe ina wa mai tawina o Fasa aba umalato. O le li la ititi o lato umanei sa vinga lava e toi fia fo I le lato wapi ma alua ne ai loa moe le ta vale faatali ai isi ali. O le to fa lea pe ona moli mawina mai e fo umalato I malanga fa vai taimi na malanga fa atasi atu il masino au kuso le ana te anei. O maasalomia na afua le veo le ta vale a le o le sawa pe o se manu na oso ane le awalamata mawhai e whaasao ai oso ai I le la au pa le ta vale masasawa I le afi ele o le taimi mua le wa mari li waitanga ta whaingarwe nga wha mai taimi o sa vale le 2 e au fia ima le to wha po tasi whale alili e mai wha amsinonga o abe iai I la tau soli tu la fono I ngarwe nga wha mai taimi atu I Samoa o Faafetai uli ono le ava malosi lava e lua ngia mafuala au Fasa I nai nisi o whanau. O tati ai nei leo whaia la tau suenga ai leo I loa po a whea e tue whaafo I mai ei tino maliu I Samoa. E mamoli e tuai wha mai senga ma wha maa whananga I matua ma a inga loto wha vau. Ona o le maari liu whaafo se iai o whanau. O tusai nei o le masina, talo na whaatari le tina talavou ia ana ilana mta upu na abatu le ofisa o leo. Ile aso sfutolu le masina o ke topalu o lua tolu. O le tarsanga tinale nei, ina wale mawhaiuna tue whaafo ia ne ana no foa malaulau. Sa la tu talai ma se tasi o tamawhai pisinisi. Na ia whaatawu le piki aku le tina talavou le lua sfulua whetala. Faafetai. La le tina, sa la tu utala ma le whai pisinisi lea, wana whaatawu na piki apu e abatu ana no foa. Ma ana laulau e whai aile la pinko, ile lo toa le ali. Sa tapena ele tina le pinko, iona tulanga wha altula fono, ma wha asalala wailungo le Facebook. Ma sa mole mawina le mawa atu ia yo tangata, ai le se pinko na whaia. Ono foa, lau, ma le masini pinko, o le sao le tina le whaingo le ta longa pinko so e tupe, ma le laisene, Faafetai. E o mai nei, e pe ono ta ua le tina talavou. Ua musu le li whai pisinisi e toe whaafo ia tuana no foa mana lau, ina ua fiu e tuli i le whaingo le pinko. Ai wana o lana masini vili pinko, ua mawhai ona toe whaafo iane. O lana ta avale piki apu ua toe afe mo na tupu ta la o lo to toe le tau o le ta avale le itutongia. Sa tātou tamu whai so ta iatu le ta maa whai pisinisi, ai le maua. Ai alam ta upu lea wo o atu I leo. E le ngata o leo I sa ta puala, ai o leo ia pia. Ai tasi le whau tuanga ne ia pia ma sa ta puala, e alu le tina e va aise lo ia. Ai o ta uel tina, ufa ia ne le whai pisinisi, wa uma o na tutongi atu le tau wana lau mano foa. E wina fina watu, e na o le tau o le ta avale o lo o awa wa iatu. Awa o ana lau mana no foa e le whaata wina. Sa ala ona abane, ina ia whai aile la pinko lea o le whaia. O lau e lua se fulu, se lau ono se fulu tala e le lau na ia whaata wai. Ma le se lau ma le ono no foa, e whaasu 5 tala e no foa sa ia whaata wa mai ai. O ta awal tina na alu le loia, ma ua uma foi ona abatu le tuse le loia le li whai pisinisi lea. Ai o tali ai nei, se tali mai le tātou fe autostusia, na abatu iai I lea whai pisinisi. O lo tā fia tātou wa tamua, le swafo ta ma whai pisinisi, ma le tina talavou. Mo le puipuingo le file mu, ai mo le teiminei e tātou te tuli leo ina pea, le nei mata upu. Inisi o tala se le 5 se fulu whanawa o ngau wha opopo le tusa ma le afe tamaitia o ngau wea ai nei ma paanga al whala puputongo le Guardian. E la tau te mata I tūpui pui ngon susi o manga.
O le porkalame o le vai aso o manga lu o tolu vai aso taluai na whaia i le o onga mo whanau a onga nei i le tāu o le o manga i le tangata. I le whamtalanga whaalawa i tele mai le ofisa o manga tu ma oti o tau la mua i le porkalame a le Guardian. O tā ua e le teine a onga Robert Louis ma tā upuna ia maua mai i le fōlaunga. I whainga māsani ai Samoa ma whai au na so i fua le tau tai mai lona o manga. Ma whautua i nai e au no Shuke Yoshida tamai te asiasi le porkalame lea. Ai o tā ua le whaatonu le au sa lilo le ilani Dafi Yosefa. O le Conservation International o porkalame mulimuli le au le tausanga le nei ai toi whaia fo i le tausanga fau. O whanawa onga mai a onga tūma o tina a wai e Afiafi, le Vale Beach School, St. Peter's Chanel Primary School, Amu Academy, le Amosa Primary, Robert Louis Stevenson School, and All Saints Anglican Primary School. O le porkalame le Guardians, o lo langolongoina le malo New Zealand malana porkalame o le Maanaki ma le Waite Foundation. E la tele lua se laul au ta alo ma le pulenga Amerika Samoa lea ua whaifa apitoa iai le lotu le whamonianga, ma talo si ai le masi atu i ta alongo le Pasifika i Solomona. Ma watu iai le whamalo si awal sui kovana le afio ngā talawenga i le tāu o le tangata ta alo moia ai olo nātunu olo tāpua i atu. E lua se la wafe tala Amerika watu ina atu e le malo e whaatupe ai le au masi atu Tuilaepa Manua. O le sauninga o le whamonianga whaaleangangan teita ia Reverend le itua la sa malia i tulua. O le Afiafi nā nei le etu ai Amerika Samoa lan auta alomo Solomona. E se lau valus fulima o le aue au fiai whaia onga ma le pulenga. Whaapopo iai ma le au le kapia li imtamaita e malanga saoane i Solomona. Pea umata alonga o le Oceania taito fitu leo lo whaia i au se tālia. Le si fongo le tai au fōu mai Samoa, milana whapaanga ma le Paradise Supermarket and Senior Citizens Care, a le Crystal's Room and Board Company, Anaheim, California. Talo fol tātou tala toi tuli loa, ai o le lipoti whaapitoa le maliu o le tama o ngā NUS i atu au maletino. O lo te ena malo se whaltua wa ele le fionga tupola mati whaasalalau ngā ngia mai stasi ofisa whaasalalau. Whaapea na wheilo i atu le whaltua nei o tupola mati. I le komisina o leo leo le sunga au apa au longo i tino Filipo. O whaasalalau ngā o tu ua iai, whaapea so o tanga le to o tupola le fionga le whaipule wa ele se kueni o maliu. I le whaalavelave o lo vevesi ai nei le maliu o le tamaonga, peitai. I le tātou whaatalanoanga ma le fionga tupola mati. Sa alu e fia tala noa le komisina tu o inga whaasanga i lon to lua, peitai. Ua whaafia o na alu malu, ele i wa ai lava le komisina, e o mai nei, ele i wheiloa i lava ma le fionga au au. O walu bili whaafia, ele a o alwaku ai piswea au siam, au bili everywhere how au ni makala ngu muri marang pa lau tinanga et mai ai ru es pa lau kusipe mai sawa o ele ese mafiloi na yeta o fiu fo ia vili ia ele mafailava ona la tala noa peitai o le talane le failau tu ser komsino leo il faltua ya tupola o lai sa fa mauni atu e au apa au ele i maua se la feilo inga pe la te tala no foi peitai na tu e ta o foi au apa au ile tu stala o le talamua le sunga langi kuresoma e la te le itala noa lava pe feilo ai foi mal faltua o va ele mai le ai se fa mauni ngo fa selalonga fa pea na la tala noa matupola o le ungala o yesu su enga fa sanga le maliwa tu au talu ko fainga tauna to italia ina leo la to tala sa fa lele e la to tele tali tonuina moli mawa Samuelu peitai moli mauna Samuelu na mapuna ane ai le taimi o komesina i ken kaio le maua o le tangata ua masalo mia e leo ai muli ane ua toe molo awai folava le na tangata ma fi wai Samuelu e fa tali lan telefoni ma tawul manga o le mata upu toe la langa ilo e Samuelu ilunga ana moli mau lea wafu ai le bebesi ma fai faalawa i te lea iloa e pā anga le Facebook le whaamasinonga o le maliu tu au. Pau le taunu unga ua o ne iai o le whaase e ese o le minister o leo talue a inga ma le sunga lea la ilpule rimoni ai a fiolo o tua ia le moli maua Samuelu. O le isi taunu unga o le whaamasinonga lau te lea tangata o lea mata upu o le whaamalo lo le komisina langolango le sunga ia lio o awala na ia whaatino ai suenga ma watangia mai ei nei o lo iai fo ile toi fetu ia i lava o le pulenga i lungo le mtanga renga leo wa avatu le tato tusi il komsino leo o talia sana tali mai ai wale o ilo ai nei po feo o iai su engol mali o tu au
Vangana ai le toe o ato leo leo i le so, le o moli mawina, le o atu le maoto le faltua wa ele. O mai ta wina e fōlinga tutusal ta abale a le ala i le pule lea na ta ue Samuelu i lana moli mau, ma le Land Cruiser a le fionga wa ele. O lo o masalomia, pe mata o le mafu anga le nao le nini ane o wa ele i le whaalavelave lea, talu e fōlinga tutusala na Land Cruiser, ma le ta abale o lo ta ue Samuelu i lana moli mau, Faafetai. O le vai aso toluai, na o toi Samuelu mana moli mau i le ofisa o le tasi o loia sinia i le atunuu e whaatala no ai le nei lava mata upu. Alo o tulituli loa ina pea e a tato watamua tau manga o le maliwai o tu au. Ia, Samoa nau tu whafunga mai e tatu telefon mai Samoa. O mea o lo tutupu sa tutupu ma o le a whapea lava o na tutupu i tātou tunu. Ia tala mana ia fui tala o lewa na tali e lu tātou o tunu ma mea o lo tūra i mai. E me mali e o le sunga fo i le fionga ia taura papa e ana le asone nei. O ia e sai Samoa ia le suile o le to atanu mai le vai asone nei. Na matara no la ia le na tala fa mela na ola i walu mata i le mea tonu lava lea na maliwai ia tu au. Fa maila ia tol papa. Ele lana fasino ele i mamau ese tua le kona o le fale o la auli. Le maota Samoa, le fale o la auli. Ma ele msale le ato se lima sfuru yata lana fatu saina o le matanuanga. Ai o i lea pe e te le ai ona la elo le si mga ala. La toro le mga ala na tauro le fale o le ala le pule. Rimoni. Pe lela ata tu le se temi ona uto e taina tu lo kilipilea. Ele o tu ititia e ila tu e supportinga ia la tu te tu support. The HRPP supporters. Ele o yeso la tu langona e tu ititia le meo le whapopo le tala, ma le tala. Ai ele o taritonunga e le te tau foi ona o tatu ele tu inga me furi le whape tu i le atua. O e se lo fia i tu inga mea ia. Mana tu fio tatu Samoa. Pi whape na lona manatu. Pi tau whape na lana sailinga. Ai mai se foi le tu pao leo. Ai mai se foi a tatu Samoa. E su e se mea ua le maua fai mai loa. Ia, tātou tu i le atua. E manai e le whaalongo tala. Manai ia. A tau nei lo talinga e te whaalongo tunga whapisare. Tua kirisiano o tangata i e whair tala. Tangata le talata i le atua. But here is the thing, Samoa. Let me tell you one thing. Te tonu ele whapena le atua le tātou te tonu iai. Ai sea. Le anga whai o le atua le tātou te tonu. Ina ua whai ai le atua o e maa. Ile a matanga. Whai mai le tala le kenese. Na moa i whai le tangata. Mai elo na mtiti taatia mai le tangata o iai. O lona winga. O le whainga e tangata o le tua, ua umana insert, ma le mea pa ele mawhauwhau, le whaunga e tau mawhauwhau. Na whai mele o sirisilatu, ua mana ia, toi pau asi mele iai, ele inga ioi tangata. And then he breathed that breath of life. Le mele no ta wele upu foi le sia utalanga upu e peru e ta ua o le rua.
O le winga o le upu nā o le manavaola, breath of life, the wind and the spirit of God. God himself in that word. God put himself in that dead body. According to that Hebrew word. Man naman a whingaluanga, natunaonga. Not all of them. Na o le whingaluanga naonga. Man naman le upu le utifam talatua. O le upu e taua o le ruag. R-U-A-C-H. O le upu e peru na te wha matalaina upu na e tolu. O lea. Wind, matangi. Breath, manavaola. Tolu, the spirit. O lea la le winga o le singo o le spirit. O lea. O le atua. O le atua le tama. O le atua le alo. O le atua le anganga. So se taimia ia te oe maa ule manavaola. God is in us. That spirit is in us. That breath of life is in us. That wind is in us. In one form. E le ola oe, le ola upe, le ile atua lea. E oe. A lea la ua whamatala mai i me lea. Le lope whawhena whamatala. Le lope whawhena whamatala e tātou le mea o le tangata ua ave e sea le ola. Ele ave se le pule le atua. Ele ave se le atua e o na nofo le atua ma tu ia to tonu o tangata. God himself put that breath. Ke long ko ingam ka usi sitting it very deep. Yes. Ele papau. Yeah. Mena ina mai si fai mai sero nga mele fai mai o Yesu le tua ai alu Yesu tau sa tau lum fetala Yesu vala au Yesu eli la masapatani oi e oti Yesu atu vala au Yesu la vala au Yesu le langi tau tala le tino tangata o Yesu i le atua ato atoa o lo ia teia. That spirit e afuai e alu le tino o Yesu i le parapala. God himself in Jesus Christ, the God himself, e toi fo i le atua i le langi. Mai se manino. Le ala la ver tangata i. Ele ave se le atua le ola. Somebody caused that life. Somebody put that person. Ave ese tangata le ola. O tamititi lea. Ele ave se le atua. Somebody. Ale no tala no le melia. Ona ole, there's a saying in Samoa. E alua. Te I au te talinga o tau ori tala le whai mai a. Ia. Tātou tu uia I le atua. E tu I le atua I lea. Au le alenga luenga o tu le leo na laina vatu le me pise mawhau. E tu te tonu I le mbe pai ai. O tau tiu te sa ili le melea. Su e le melea. Kou ke wheo ki a su e. Ai leo le su e o le maua whai mai ku I le akua. Ana o se atua e sau whai mai. Ua levan whai mai. Leo Samoa. Whafonga le lei mai. Whaalongo mai. So ia ko ke ola pepelo. Alu kupere malo e ave o kou e a onga.
alu kupen malo e fai e ko suenga Fasa ingisi fai e ko suenga Neo te whai atu. Ana o se atua sau whai mai, ma tātou wā ai atu, e whaatonu mai tātou, wa levan ngana mai le atua. So ia ko ke vale umi, whai maku ai au ko ke la koe whai mea, wa avaku re whai aiola ia autou. Wa ia te autou re whai aiola. Ave autou e whao ngā tupen malo ia o ongai autou, su e le mere ia mau, so ia ko ke pepelo. Ai o, awhai mai e tu ile atua. E tu ile atua ilea. Mea ngā ka ua mot pelo. Eo e. Eo, la aku le tua, e sau le tua, e fai o kou mea kou fai mele tu le tua, sau le tua sue. Tu ui titia na melea, o le leua e whapea tataulanga i le tua. Leua e tataulanga i le tua, yes, tau te wha moe i le tua. Ai ai me lea o te whai atu. E whesoasoa ni mai le atua, pe a whaia e mua o tātou whesoasoa. If we can help ourselves first. Ai rau whaia ua paso si mea kako, pe kam whai ngase mea whai meiloa i atu i le atua. Te whautai ai. Angu sā fo isi a kua sole. Eo e. Ang savo i se atua sale. E whai a tiu te ma whai vor tangata ua le iloa pe kau whai aku la mau a whape aua. Se o lau kama sale, se ma ke ainga sale. Se whai na o leanga wala au mai i whape oso no whao ngawha mai tu i le atua. Mātou te le loa, e le paleni, e le balance equation. E le line up. Ia lea, ia le mori maua a Sam, ma le mātou suanga. O ako meng suesue. Ma le hit and run nganga kupui, i whea, vai tele recently. Hit and run ngai le Afiafi, ai maua ele iau. Pe hit and run le taiao, ai maua le auli e le po. Pe hit and run le Afiafi, ai maua le tasu lua le po. And why is this one so different from everything else? Tatou mai lo le fai mai, tatou tuu i le atua. Ka fe sole. Lea le ese senga o le hit and run, lea whaka o mangai e kwa le na mali ua tene, la le tene. Lea na mali ua i, se ta soson mesesi. Nei, recently, 2 or 3 weeks ago. Se soson mesesi, o le tene, se tene Asia, Asian girl. Yeah, lena. Faafetai. A fai o le lau watunga langa utele. A fai o le tene saina na maliu na hit and run le Afiafi po. According to the news, ele I umia e mau. Ono no winga e mau ane. Ele I tasu luat po. A umia tu foi. Ele I atua se asof tu amo. But exactly the same. Hit and run. Or hit and run lama. But the question is, ona mau whaingo whina mau lesi hit and run, ai le mau lesi hit and run. No mai no le whai me tu I le atua. E tu I le atua ea, o a mea le atua e whai sau iai. E sau e whai. Ea leo te whai atu re tala. Samoa. Only in Samoa. O America. Le lau tana no tuia ula tunu ula tino fuai. We see unsolved mysteries. 30,
40, 50 years. Ai ngā lulue pēa ma ngā lulue le ausa. E mali liu atu i FBI, sue mai si FBI, e sua. E iaua ina maua. Ua tausanga o sue. Aisea, Samoa whaafonga le mai. O loutou wala awina. Aua toi tu ose mea ile atua. Tātou te tatalo ile atua. Fe soa ni mai. Ai aua te fola lima tātou. We done. We have nothing else to do. We done. Wa umale poto, umale tamai. Then, please God, come in. E le whapena na operate le atua le tātou te tatonu iai. A ua le maua tō vai teimi. Sa ili isi mea. Hane ole o hawhai me ua ioe. Tu ili atua. O lau taru sanga fo le Samoa. O ni toi whaia le tātou le whaupunga lea. Very wrong. Kango fo le kilo iai. Tango fo te wha ai wha le mawhau iai. Mai tango sa ili whamtau sisili. Se. Tau te whaalango. E se me tau whaalango lango. E se me tau moe ili atua. But keep going. Keep doing it. Ioe. Saili pea. Ao lea sailinga, e wha moe i lea tua. Unless someone else behind all this. And who is that person? I don't know. Eoi. Te loa. Ole le mana ia Yesu le. Ole matua le mana ia o ko inga me ole a. Ole fai ngā luanga kankale uma. Ai fai me saule tu fa uma. Who are you? Who am I? E tu waia tatu ngā luanga le uma. E saule tu fa uma. Who are we? O ai tato. E fai a tatu ngā luanga ole uman fai lele tu sofa uma tatu ngā luanga. Ai a ka kufeo kia e whapea ua mana vau ngā luanga. Io, he, kalo fai. So le, mana nei o mori mau pe a o ina. A fai la o se leo. Ai a o mai lo teimi te maliu ai e whapea upo mori mau a fai fe au. Ta lofa ilana au na ua wha mana vaina na ngā luenga. Ma lofa i ole whaiva. Ma lofa whai ole whaiva. E oki a kome e whai. E oi. Ele nao leo whai me tātou o malawa. Ele whai a ka kou mea whaasele muku a whai mai ku se ka vingia o ele akua. Se ka vingia ka kou le atua. Think about it. Tilo lele i mtau sisili leo te tano tuai. Who are we to ask him to come down, let him finish for us? Who are you? Who am I? E fai a kako me ole, fai nga kako, fai a whaumanga, fai lele ko se whauma. How dare! Yeah. Aole mana nei e o mori maupe au na whioti. There will be no negativity at once. Only positive stuff. Na o mea whelanu wa i aia. E wha matala ai le soifua ngā lue o tangata. Am I right? Tō mui mea mana nei au tato mori maupea tato whioti. Tō mui mea mana nei au.
Samoa. Ai tu e whalongolongo e lo i se whaile tala lea. O leo la musu iai. Musu iai. O aina whai atu ia o e tuu lea tua. We have faith in God. That's the right word. We have faith. E iai lo tātou whātua tuanga i lea tua. A o tātou ngā whatausi, ma o tātou ngā luenga, tiu te mawhaiva na to tofi e tangata. Never stop. Never. Ioe. O tātou ngā luenga, ma o tātou tiu te matatu, ioe. Continue on. Continuing on. E whaawau. E whaawau. A whapeo se leo lo sue e whaawau. E whaawau. A whapeo o komisina, whaawau. Whaawau le mea sao. Ai leo le wala aua kulor tangata whapea. Tu si sau lea tue whaumane melea. Tu i lea tua e ku i lea kuea. Ai ko ke loa. Ua whiangi mea kako ke ku i lea tua. Ia na, o laum tau sisili. Ele o i lea tua tui valea. Sorry Samoa. Ele o i lea tua tui valea. Leanga paule me mo mia lea tua i atato. We have to have that faith for him. Not asking him to come do this for us. Leai. O mea kako e whai. I o kako wheoki kumelolangi ei. Whawau. Aisia o lo kako wala uinga ngā. Ai leo le whai o kako kiu ke mga ruanga. Whai mai. Le la vāwhu stamait. Tātou tuula ia i lea tua. Le maua fo i stamait i le. Oi. Kako ku i lea kua. Siau tamai mtau sisili na mo e Samoa. Sa. Aua tātou te o ma. Oi. O le memo o mia le tua i ati oi mau. O lo tātou soifua. O lo soifua. Ma lo uola whaatua tua. O le mea le nā. Ai leo le tātou whapea, tu i lea tua, e tu o la i lea tua. O ia whai o le umang whai mele ku i lea ku. E saura ku e whai au koe, whai au mele umang whai. A whapea o ka ngaka o le malo, o ka ngaka ke leo, alu e whai e soa ia uma. Fia kupe le malo, ko kongi e o e kia onga. Fia tupe le malo, ngai to tongi e o e whai. O, ki angi e whai ngā ruanga. Ai lo leo aso leo mai fai mai tu ile tu mai fai lea. Ja. O le tala moni ana fai atu. E lau kango e kātu ki lipilea. Tātu ki lipilea. Na o tō whaafonga le leile iai. Whaafonga le leile iai. Whaafonga le leile iai. Ya, usi mera whafong. Ama ima ko ya ele sia talbote dia ia me ai o kula pai mai. O le tulanga tu Ya, ma ka pai mi ai mo meu. Ele fia kalangua kele il mea because you're making it up. Ma le oso mai whawhinge vai koso ngale. You can tell. O ya o pa no o fa kile komsi. Le ai ele o fa o pe fa pe ka fa e ke si la fia. Ele o mo como ves pasa lo. Ele que kile ka ia fia kala ni ma fia fu o pa ina ma. Mal fa nga ma kula ba te. Ya se nga na komsi le la ko la sa la so mai humor. Facebook. Ale te sili final lo fion euro. Ai fa fena nga o kile liga, pe fa peona. Wa mera ka so so po po. Não mai. Fa kala ko na mai. Ama ima ma ko ya ke ele sia talbote dia ia me ai o kula pai mai. O le tulanga tu Ya, ma ka pai mi ai mo meu. Ele fia kalangua kele il mea because you're making it up.
Ma le oso mai whawhinge vai koso ngale. You can tell by the way Limong is trying to explain the story. It's half-hearted. There's ambiguity. There's indecisiveness. Ele mauti no, ele mausali, ele pe o a fai o ese fia o le e a fia un uomo la mo le fesuso poi fesuso a fai o ese fia o le ma la mo le fesuso lo ma adesso come me e a sa uomo come si dela o me le mai ni me fo me mai e le ka u alo so lembro Paolo o me le besemi o le o sa o fini e le fini le sa le ma ko per ma non ko uo ma mali wes kam dit sama le Mangaya. Orang kau luar, ya, ada mele tu beli oleh, itu semua le kapal, ya, kau family fini, wah boki ni dia orang kau luar, alam kau mak itu malah faham macam ni. Nakon wa. Ini ni, orang semua ada komisi ngolong, oh ya, apa orang ufak ini komisi, lah ini orang faham apa kau faham, ekasi fia, ini orang kau boleh pasal lu. Ia kira kaya fia kala ni ma fia fuha ulu wa ina ma malfa ngau ma kula wa ke ia sa hanga na kom singa ni dela ko la jusa la so mai humor Facebook Ale fesi na le final lo fion yuro a fa fena ngau ki le dia pe fa pe ona wa me na ka so so po po na mai fa kala ko na ma ima ma ko ya ke ele fia tal volte dia ia ai lo kula pa mai O le tulanga Ele fia kalangua kele ilmenga because you're making it up. Ia, le nā Samoa. Tau whafonga o tau i le mele ua tupu. Tasilea vaenga o le kilipi o le tua inga le na tua ia i e la ua nei, Tuilaepa, marimoni ia le wharatua waele. Nea na o whai le tala, wa alu le whawhine lea, ma tala noa i le komisina o leo leo. Lea la i le admiti le wha admiti nei le am. Lea au tō whafonga le leiai, o ka e se tala ua whawhau. Ua o i le komisina, wa alu whawhine i le komisina o leo leo. Wha matala i ai, o lona to o lua, na maliwa tama lea. Le whai atu le sin, whawhena i loa, na mai, e whai mai le tama, ua whai le i lona i leo leo. Ua mamai si ana whanau. Whesili, na whawhena na o tia waele, a saura kali, nga mai. Ma o kia koia. Whawhafonga o tau le atunu ue. Halenga mori mau ma lava Samoa o le mai oso. Heart attack. Na maliwa i whaipule. Leo sau le ngata ina mai whawhine, ma mai malana whanau ua lofa whawhine ilana whanau ua ma mai taru le ngasala lea. E ta tau na reveal o le li poti lea a tupuola mati mai vasa na whai i le komisina o leo leo. From his mouth. Not from somebody's mouth. It's from the horse's mouth. La le stala sa moto titiro e. Leo admit last weekend ia le lento whanongo foi nei tala. Leo admit le komisina o leo. So le ai le e sistemi o ma ua marfinelen matanoai. Au tau whanongo le po o len sau e nei te maro len sau nei. O tau whafonga i le sau on and on and on and on. Tau whafonga i ai. Yesu e o te
whai o la utaula ngai a te oe o la utaula ngā Faafetai Yesu i lo se o ngā roka fia pese ane me mau ngā roka fia pese ane me mau e koi ngā me whapea Wai, tō whawhawha me le alu, pe o pe a le alu rangutu. Sa response mai matangata ia e whaoso soa. Tō vai le ese o tangata ia ua whaia le mea lea, ua whaia ngā ruenga lea. Sa ua o le whaipule, le e taulangi ilo nā tamai. Tō vai tangata ia e whaoso soa. Ma ai o tau, tango e tam whai e putu kera tatia. Ole au penga le whamatala e la banga. Wa fia tangata whioti. I fwere si avta vale pe u whapea ua mamai tangata na la viveai. Ole au penga le whaunga tangata ia. O tangata ia o mamai ma whioti. O tangata nga e leo tu wa iai le mariu lea. O tangata ia ioe. Instead of admitting themselves, but they used other peoples. They point fingers to other peoples. Hane manino Samoa. O le urua I ngoa lava lea na mamulu mai fafo I le 2021. Ai tatu tapo ia. Yoi, tatu tapo ia. Tātou ngā rulue ma whātua tua. E se teimia mai se tali. E le se tali e ono whāte ia I oe, ma whāte ia I tātou. E oe. E le se tali e ono e tau te te iai. O le tali e whawhia ina uma I tātou. Ua, tosu maneiva, tosu tasi minute e te ailo. Tura peseletas, foi meloa. Ia, batu leisi vaenga lea, matatuanga ia tuai I le vaenga muri o lau tautua moe. If I was dying of thirst,
Ole Paradise Supermarket and Store. Maua so se oloa Samoa me tau lima o loa tu apa o ele maua se mea i vela. O le vaenga le whaloe maua tuspa ia matpese Samoa. O le whale oloa Samoa. E maua so se oloa Samoa. Te tala i le aso mafua, i le aso wharoide le te tala i le aso na i mila sa. Ia e iai tu tonu ma le au onanga a le Polynesian Hollywood, Poly Holly Fashion, maua tonu le au onanga i o na la ei o na ofu i le vaenga umale na. E te wala awane i le fitu tasifa lima tolu, valu lima fitu o. Le ngata fo i leo le tautua e tolu ia i au onanga a le taipule o le vanga mulumulu o taua o le Crystal's Room and Board o fale tele ia po o fale ia e ono o lo ia tausia ai 6 houses ono fitu po tumoe o le fale tasi ia o lo ia tausia ai senior citizens ia o le anga le lei ma le soifua apa ia i latou ia e tolu wa ia na pisinisi te tele na ia mo lau whaafonga Samoa le fionga le tamaitai pule le atuiva o le Crystal so au i le telefoni fitu tasi wha lima tolu, valu lima fitu o ia wala awane iai i le telefoni. Nā o le tuatusi o le whale o loa, tolu tasi West Lincoln Avenue, Anaheim, California, 92801. O le life insurance, leo te pese atua i lava, io e tāua tele le whai o le life insurance a tātou. E le tatau unto e whatau anga Vale le tatu wa ai i le vaenga lea. Pei ana ufai atu, wa o mori mawina i latou ua mali liu. Ai le aini tupea a inga e whai ai le tu e se me te wai. Man tua whai o nei Amerika. A te lo ala i titi ale whale maliu o le whale ai e le whale oti. Pei umai tōrus furu wafe. I le pūfo i le te wai. Ia whaapopo i mari whaleoti, whaapopo i maisi ma me umane au whasfuru limas furu afe. So e ling tama i tupe e alu meo le, pe o le sile meo ua alo whanga i le meo telo tangata, e o ai kerusiano, ua nga i le meo cremate, ia ona o le tau mo fie. Life insurance, e le lelo o le whaisia life insurance, tasi lua toru life insurance, me le se meleanga. E o tupe na a tele, ia e alu uma i lau whanau le tele. Aru nisi o rau ava, Manuia i lau whanau. Io pe ato anga tongi le life insurance, e o mai fwile ainga poto, a wale o mai wa umana whai e lau whanau le tonu o lau maliu. Io mela le tau wai le whai o lau life insurance. O le vangale uta ua o le FFS, po le Fasa, First Financial Security. O lana main product uta ua o le IUL po le Index, Universal Life. E iai tu tonu, ia le vanga uta ua le living benefits, ia ma le cash value. O vanga uma ia e mwhai ona e whaongaina a o maua pēr le soifua maleola. E taua la ia le product lea mō tātou o malava. Ia e mwhai foi ona insure ai o e tutape ua maua o i mai tu maua tino, suka, o le toto maualunga, o le kānesa, lupus, o le alavartu i ngā mai, e mawhai ona e o iai ma insure ai o e ia pe a whai atu lau physical le tau te e a fia umalava tātou le category ta ua o le final expense pe a le tolus furu 40,000 ia le policy am whai ai o ia me uma e te tau ona whatino ina ao e soifua ma e ola pe vara wane i le pule ma ta whara tami whatilua i le iwa fitu tasi tolu o tolu, wha fitu tolu lua. Po le warauane i lona wharitua seri whatilua i le 5 o tolu, tolu lua valu, wha ono, wha iwa. O le wharitawale uta ua o le Aaron Tots of Noko. O le wharitawale le talanoro le Tots, o lona winga i tonu le Chrysler, i tonu le Tots, i tonu le Jeep, i fui tonu i le Ram Trucks, tawale umwhapena e tu tonu. Ai le whapela na o ta vale le tautse e uma, e le Toyota, e ta vale uma e tu tonu, e le Ford, e le Chevrolet, e ke maua uma e tonu i pe a whai te alu e turn in sau ta vale o ta vale na, ai a mai sau Tots, mai sau Chrysler, a mai se ioe.
Mala awane i le telefoni, lua tasi tolu, valu wha o ono lima, lima ono, fesili mo le li o le sales consultant, o le sales manager o le li o Brian Vaalelei lima. I le telefoni, lua tasi tolu, valu wha o ono lima, lima ono, fesili mo le li o Brian lima. E mau atu le li o Brian lima, uman wha tau sau sa vale. Ia na fa manuia le i lana suenga. Brian lima, ia le la sau ni su e lana suenga u fale i malua, talo sia ma talo fo i mole alo le atunuu, ia fa manuia ina. Le si farta vale uta ua performance out of sales. O le farta vale lea ele o iais ele tele mo se brand new, na o le used car le au nanga asia fo i vaenga. Fe soani tele yo credits, yo e wala wane i le telefoni o le ofisa, lima ono lua ono iwa lima, ono iwa selau, ia po le telefoni fe aveai o le iwa o iwa, ono toru lua, ono lima tasi. Ia, ma le tatu asia, o le asia, e le tue tau whamatalaina lo nao ngā, ia te oe Samoa, mo tatu umai a Amerika, a whapeo oe walewa na e member, a whapeo te alatu lau back office e vai o iai, le o iai ni au a foi, ni au free bottles, free box, na wala au mai la ia lea, wala au mai le office le telefoni lima ono lua, tolu o iwa, tolu fitu o no lua, na whai atu leo le whamatalanga ina ia e malama po whea pe apa pe ua lewa ona e member, ele maua ele vanga fule le na whatau. Mea na o vanga na te ele maua e non-members, na o tangata e member ia o te tala noa tuai. But if you want to be a member, 250, one time only, e tongi ai ia na whasorore te rau tos furu every other month. Pe a e whaawau pe a whapena ua mana te member, i le asia. E le fsiringia le aungare asia mo oe, a whai te loe ele aungare asia ia te oe, a whapea ona o le tupe le whawhita uli. Ia, le leira le maroro le lei. A ua te whapeane ele aungare vai ia te oe, i oe. A whai o le aungare ia te au. I oe, aungare li to tele o i tatou. Ia, leila o na, i oe, nofo ngungu, a ua te tam whai e whai se tala e whaale ngai nai le product, tau tele le product ia mo tanta Samoa uma. Ia, wala au mai le telefoni lima no lua, fitu tolu o no lua, a ese me fifa malamlama, wala au mai le telefoni na e mwhai una utara no atu e wha malamlama ia te oe, nisi mea e tele o malamlama e winga i le asia. Mauar koko Samoa, pe ona ufai atu, mau ne tatu official koko Samoa, se furu tala, ele se furu tasi, ele se furu lua, ele se furu toru, ele se furu tala, lima se furu $10 only. Au le $10 na, e alu malawa i Samoa, na whawhongwhonga mai Samoa. Me fui whawhongwhonga mai i la tau, mori mawina, le ai ma se pene tasi ar tatu le tio e mawai, ai oro mātua nganga whesoa soani i o tātou tangata. O le winga tonu le na o lo tautua, tele whaia se mea fōrele ina ia benefitai le tautua ale au nanga polisi. Le ai o le koko Samoa la vaia. O le koko Samoa mai Samoa. It's not ours. A umalawana whaatau ia ona toe whaafo i le Samoa. A o le sao le na o lau si whonga o le tai au fōu mō le au whai whaatoanga a le tātou atunuu. Ia, e lu tari tonunga o le ala a se vaenga muri o la u tautua. Ia, o tai au, o lo uaso tonu le na mo utou, e pi o nei leo te sau e whaawau, ia le au unanga, ia a le fionga ia taula papa, au manatu, ia ua lava lea moa o nei Afiafi, ia lea ua fia utula, ia le na, lea ua te ale titi ala afore iwa, o te manatu foi, ia ua lava lea tautua mo oe nei Afiafi, ia tu nisi me o te tala no atu ia te oe tai au la, e tau fo lana e whaalongolongo ai i le kilipi o winga atu le epa, ma lana sai fo i le mata upua lea, ioe, mana tua foi, o le to lua lava lea, o la ua na whaia le upu lea, o le to lua va ele, na alu i le komisina o leo, ma tau i le komisina o leo, o lona to lua na maliu ai
ia le. Io e a faafena I loa e Tuilaepa. Faafena I loa oli ia fai mai ua fai atu le faritua, ua mai le faritua ia tupola, mai ia tu e malana whanau. O kae se le mafaufau ina ate tele. O kae se te leo le pepelo ua fatu. O ai Afiafi e nei mea. O ai ati, o le uro ai la ati e tie e nei mea. O ai tono le uru ati e tie e le tau wha se ma le tau wha ma le pepelo, ma le tau wha leanga. O ai Afiafi ai. Ai tu te wha ai wila autu I tangata o lo lango ina. E le whaiti, le ua tusi le lima mwhai mei o la auli e ama, o la auli ngwa whau ina. Wa le ua maua le pepelo momo, o le ale pepelo momo. E le itala noa le komisina, ma le whale tua wa ele. That's the very first one. O le admission ngā ua whai, le aila se mea tatu te alo ai. O le pepelo le nā ua whatu, ua ta tau foi la, ona mo lia loa le to lua le. O le whainga sa o lava na, whamon mo reisi vang whasala, le leile tau apo apoina mai. Nau whalongolongo I prokala mea savea, ta ua I savea. Le ma fau o le whaipule lea. E sao, o vui na mo mua fo I whai na tala, but I listened, I heard, I listened vui, I lana porkalame. Ele I ai ma se threat, na pawana o tala vui. Ayo, na tau mwhai fui, e counter I al whaipule ia. O le ala I tala le whaipule. Ia malalafo atu lo tala le whaipule. Ia mawana le iloa ilo leo le vā ma le tūla fono. Ua iai le me tau o le a tau wha ma tau. Threat. Ioe. O le taimi e wa ai ia vui, o le taimi fui le nana te tau. E whaau lunga vai, whaau la le uru ai toto I le palapala. Ioe. O upu tau wha ma tau upu nā. E te lero nā whaina le tūla fono. A tū mai fo nei e tunu, e te lero nā whaina le tūla fono. A whai e mō lia le tūla fono, e te lele a whaina, aisea, te lele ola tau whamtau. Le ua manino, ma wangina I le ea, lona tau whamatau ia vui masina mua. Ia, ore nā. O te whapea atu li tatou whai ngā malo. O le tala la le na sauma sia o le mai Samoa. Whai maila na tala ia tau. E le o loa Samoa nei mea. Me e tau te vevese e tui tatou I whafune. E lai pepe se fia. E ona nā. E fia. A ai ma ona. Ioi. E to ala haitia tangata la tu te noa. Ia meo whale tonu I e whea ngai ma vang whai. O lona winga. O tātou ala I whafo. Lea e langa tua mea ia. Io, hei. Mea nā, mea voi nā sa ua ngā ia neu whatu whano no tele le media. Lei ma sesi o le media na la ngā mai le admita le komisina lea. Aso atoa nei. Au lea lava mātu te pepese atu. Io, e ta tau lava. Ona aua. Nei tu ua o tau tiu te ma whaiva leo. Ina nei maliua ne foi seisi. Mātango fie ni au tau. Ioe. Mātango fie ni au tau mōri mau le a whai. Ua iu le tau sinionga. Ioe. Mai ua mapu atu. Saulo man mōri mau. O ngā luenga o tiu te ma whaiva sa wha tau tō ai o tau sa wha pēr lava o na whai. Ai li wha pēr nao na whai. Ioe. Tele le wha maoni. Tasi le department. Tu loa o te... Ia ua fo ina leo. O tama ina ale wha maoni. Ia watu fo ila mo me o marijuana. O me fo ia watu pe alu se raid po la se mea. E watu malatou I matou loka pia soia. Trust me ke le pepelo. Le whai atu. Camp leo loka pia e watu mari auri sa leo. Ia fsili atu po la me o le raid nga o mai marijuana. Ia
Tahofia tu e kango e kiwi e se tupe se lima se furuta la e wha lantala. Ia luro, ongi i koe kawhio se leo leo. Leva na whai. Leva o na whai. A o tangata foi nei. A o ina mana wana o na nā turu leo atu i pāpia. Ioi. Na o intrapolai. E whafonga mai ioi. A le afuanga tonu nā na ua ese ai ma Samoa ma ua o mai lea tunu ure dei. Ioi. O le leo leo. O le one of the inspectors. Ioi. O nai lunga o le Donovan's Reef. One of the bars in Samoa. I lo teimi talavou. Ioi. Ana watu le inspector le ia tau. Na whai mai ia tau po te loa o ia o le leo leo. But no. Sorry, I don't know. And I don't know you. Ioi. Na o se sea i na matau fia iau. Ioi. Tangata nei. Tangata nei. But he was one of the inspectors. Ioi. A o ola sia uolo ia tuala karanita. Ioi, tawhia au. Tawhia au le whalololo me lea. Aisia. O se le leo leo lea. O la to wanga nei, o la to winga nei. Au tangata e mauarulunga. Ioi. Te sau te usu mai la unga luenga le tae au, leo te whai ngā luenga. Ioi, e tau whiau leo leo lunga la wala. I vai moso. A lau te sau mai I le meo, le mate no whai mlo toru tula ele. At a time. Ioi, o whatu, leo ke sau le taxi o le tau ke whai ngā luenga. Malo le loana o atu siaki atu tula ele tuli mai ale taki no sau ai. Oi. Fai mai le nei tala pe pelo fai me te mai le se me fai ati oi. Na tatu tu silo fa matalanga. E tu e alu le fai ngaluanga. And guess what? O lo wala tunga nan o la tuata o fiero ma. Ele wali ia. Oi. O le sile o leo le senior policeman from Vayala. His name is Tala. A vatu era wali inge leo le fionga tero lau te ta alo ele au o Vayala at a time. Ioi. Tūtilo. E oso atu le ngata le na tau fia u I le potu tau fia. Ana tau fia u ai Faafetai na u manu malo I lo case. Me la le o no foi nei. E fua I lo roto I le department lea. E a le inspector na luia. Na fase se ina ia. Na fuai na wa fia tu la fon. Le a o wala o mai le na ile atunu le nei. Tu low Samoa. Department na leo. Wa levan te taunu tau ese maloutou le wha maoni I lautou tautonga. E wansa e la tuere tupe ia te oe ngalo umar kaukonga. Lausi $10 e ke let go waile na tangata.
Leva na fai. Leva na fai. Oi. Ai pau ale mea na tue tu au lafo ai na laina manuia lo case. Toe sa ili a le inspector lea. O lo toto tino maano. Oi. Penani. Toto tino maano. Oi. Tuai longa na tinga ina. I mawhianga na whaile pāi le napu. Yeah. Yeah. Na uwhionga tamate I pāre mia. Ma malu o tato malu. Toi sila ane I le tipat melea. Toi sila ane I o latou tai. Toi sila ane I a latou tautonga. Toi sila ane I mea o lo tula I mai I lo tatou anu. O leo te moni mawatu. Leanga, that was the only reason why I left Samoa. Ale moni mau lo to ruare tuai. Eoi. Eoi. Tu te loe laki le ola o tama na tupu e whaalablave. O laki a le ola. Hau te le tue fitano e mu te le tue pai ai. Yeah. Ele se corrupt foula. Ata tu sa ili fo le upu corrupt. It was from the Bible. The Bible talked about corruption. E leo ni mea fau mea ia. Au o te tau, yoi, ona whaititia. Ai mai share department lea. O le department e tau palo na tangata. E wa ai pe mawatu se mea o ngā I tangata nu o le atunu. Yes, sir. Lo moni mawola lea. Yoi. Ale mawatu se mea o ngā tangata ne ia te oe. E eli ale pua te tofu iai. Tau sila o tau iai. Le corrupt nei. Tau sila foi I le corrupt o fai pule lea foi maulolo. I lo le leia maulolo. A fai e malama I tula fono. Tula fono a o tula fono e le fa pipi ia fa tasi malanga no. Law is law. E le o fa tasi malanga no. A o le teimi o le law. A le na tsufa fi ai le fasi le lato roadshow. Lai lo le leia e maulolo. Ai nofo ma give leo. Se ia watu foi se mea pena se lu se lau. Kuri naf wana leo atua ile ia watu le lu se lau le fatau wa la le aso. Wa levan tu sa vali. Watu lu se lau le to te atu e fatau se to vainu. Ai to te loa America, New Zealand, Australia. Even a dollar you give to the police. E sa. Ai sea, leanga o le vaenga o le oath, o le vaenga o le tautonga. O le vaenga o le tautonga a le leo Amerika. Ia oe teo e kango atu e bribe se leo. E whasanga me leo handcuff oe. O le mawalunga na o wha maoni o leo le netu. Hausi mea tatu. E lua afe. Ai avatu aso le amele le Faafetai leo sole. $2,000. Tala. Samoan tala.
Se watu foi whaapea mai le leo na receivinga le luafi. Ia, ma lie lau fionga le whaipule. O le nā e te sira fia o mātou tiute, ma mātou whaioi, ma le tūla fono a Samoa. Sa tauna tari me whapena. Mali lie. Ai e se tau vai inu ina. Ea mai se mātou inu ai. O se tupe tau te o maia ia i mātou. E sā i le tūla fono a Samoa. Mai e se whaingofi. O le tangata na whaia le ngā luenga o le bribe. O le whaipule. Tasi le whaipule fia poto a whaafia poto. Eoi. Tasi le whaipule whaafia poto a le parimene. Lea na whaiae ana nanu isi au tam whaili le whaipule o sala ilua. E wha maala malama. Eoi. A o atu i poto a onga. Whai mai 10% o lima suma tasi e lima. Ai au mai i nei parimene. Whai mai parimene e ono. E se se la le whaipule. E isa me se le whaipule. Ai wari tau whaitu e loa i nai mo le guilty conscious oi. O le whaipule mai na le lile o ailing o maurolo tawita, ma le suita i tai. Le umi antu ai maurolo, tu ar suita i tai whamatala mai le whaafia poko e tau fia. Ai loa tu le valea. Oi. E loa tu le valea. E fiu e puni. O whehane me se ele tala le whaipule lea. A o i potu a onga whai mai le matematika tamaiti o le 10% o le 5 matasi e 5. A whai o ieni vai ngā mea, na tau te loa le mea ngata le round up, ma le round down. Tu la fono le matematika. O le alai whamaram la matu e whepule ai. A lau tau whai langa sa poras ma la tom whai mai e valea le whaipule. Ele ke whaipule. A whamatala atu le me, au whamatala sao whura au i se te ilanga me se ka saula se whaipule wha sao au le lau whamatala atu. I wish that it was me. Ioi. I wish, po ai le whaipule PhD nga ke wha sao au kongo le mele. Au whe. Ioi. I wish. Pe a whaifo i e toi tatala me fong whetalai a tau. Se avanoa. Ia ora nā. O ai ngā whai aku iau koe se sere whai pule le ngā whai eretala. O ai se whai mai ase se kia o ai whai koe se sere tala. E ke a mai iau le langi ai whai runga le sa o le tala. Au tau o atu i potu a onga Samoa. A facilita mai ti o le ar se 4% o le 5 sumatasi. E 5. Ai o mai nei le pale mene o ila tau e lufilufia upo le atunu e iai PhDs, o masters, o bachelors, o lawyers, loia, o fomai. Ai fesili atu po le ai fe mei ono. Ai sau mare tari sili ono wha vale valea i le lalolangi. E le ai ni vai ngā mea i tino o tangata. A fai o le ni vai ngā mea. Look at the fraction. Look at the decimal points. Olea, it's less than 5.5. And then what? Round down. A 5 o leni vai ngā mea, then stay with 5. Stay at 5. Na malama manino rola ia lea. Ai leo le tua, e le si fai pure fai mai tilo o le mele fai mai less than. And equal what to sign, whatever. E sau maanga ngangu whapea. E awa le whavalea, awa le ai. O leo whai atu tala. E se au tau calculations. A whai ua sao mai, a whai pe ua tali mai le whamasinonga. E o atu spa ia. O whamatala le tu spa ia le mea tau o tangata le sao. Ana whai unga. E a pirato. Ea. E o ele tuspa ia ele maoni me ne o whamasinonga. Tau tala ia tuspa ia. Ina ua. Ne o le tau tala ia su se upu e tasi pe lua pe tolu pe wha. Feel silly. Just stood there. Yeah. A whaila o le iei whamasinonga le sao ma le tonu o tuspa ia.
And how about us? O ai tātou. Ia wantirai. Aua kako ke kau whaase se le atu. Mele kau kau whaavalea i le atu no. Au whesa ora kau whaavalea. So le sau le whale e lufi ai upu ma whaasoa soa ai le tamao ainga o Samoa. E langa o le la uanga i le palemene ato. But I am talking about the truth. O le ale truth. Ele i se le faipule le ua tau lau le valea. Ele i se pule ai. Le fau arangina le fai mai ua moria o tauna ave loka le faipule. I don't know. Te le loa. Ai o leo te tala no atu na o lana wha amala malamanga i to tonu o le whale mene o Samoa. Ele ai mase i ota whapena se ai. Sa o lele le faipule. Se le calculation. Ia, lena. Lau fionga tamate parmi, lava. Ia, e fui le teimi e te sila ai i lau soifua on sai. Ia, e fui le teimi e fai unga i le tonu ma le whamaoni. A le rava tu sa o lau fautuanga i lau fionga tamate parmi. Ma lau ka peneta. O upu o le alofa, o le matua alofa, e a vatu le tala moni, e ola le iailo na ainga malana whanau. Whape foi se manatu. Ia launga tasia lau vaenga whau whai i lau sila ma lau tangai. Ia tutusa ia te oe le tangata ua tele, ma le tangata o le aise au ngā. O le tangata te lelo na o ngā le whaeng whaupai, ma le tangata i titiro na o ngā ia tutusa pau. O lau ngā luenga whatamai te pāle mia o te le o ia, lau tō whatupu. Pau a lea. Leanga o vesinga o lo whaia nei. E ono whaase se nai lau sila ma lau tangai. O vesinga o lo tūlai mai i a Samoa malana kapeneta malana pale mene. E ono sasi ai. Toi sila i le atua e ou loutou wala awina. Toi sila i loutou malo na avatu atoa lo latou wha moe i a te oe. Toi sila i le lau te lenga o le vaenga whau whai. O outou tū whaatasi o outou o le one unit. You come together as one to serve Samoa. Mai le fefe upu o le alofa. O le upu nau ta inga lea le tautua. Le fisiu fofonga o te le maua i seisia mea. Nau i le potu lea. E le fefe le upu e vatu. E pei foi ona le fefe ave i le isi vaenga. E whapena foi lau tala e vatu. I le tatu a inga. Ma le tatu vaenga wha upwhai. Ia aua ni whaate ia Samoa i se taimi o mua. Wanga i mai se upu. Ua le whealo whani o tau. Aisia, whainga ia Tuilaepa msai lele. Malatou ia tamwhai. E tamwhai ia. Create a gap between you and your cabinet. You and your vang whaupai. Wa leva na mata watu le tatu tautua. Hala me foi le o te sa ilia isi whasalalonga ia whai. O la tala o le taimi ua mai, ioi. O si lau whionga, pārmia. O le taimi ua mai o si ilunga, o le la auli alea. E makua ka kui i kao kwa, e le ise kaimika ki waku o si ilunga le tangata ola. O ina,
tells me that is something is going on. O lau porkalame, e Fasa le Vale, a iei le taimi e sao ai. And trust me, e au na le se la wa ai i le tero taimi. A le wa uwave tapu si mesia. And I hope all my imaginations are wrong. Talo sia e se yo mafofaunga. Malau observation. Malau tilo. Malau mata. Fa uma i eila tautua ia te oi le aso nei. Tu se pe ino tangata i oe. Oai sole oe. Oai te tautala i whapea. O le matua alofa. E tautala i le moni ma le whamaoni. O le Manuia ma le ola o Samoa lau fionga tamatai parimia. Uai o tau lima. You are holding Samoa within your hands. Remember, God will help us, Samoa, only when He sees us helping ourselves first. Paua nau sosoani le tu ia i tātou pe a sila mai o mua fi sosoani tātou ia i tātou lava. Ia maua loutou a mio lelei a mio tonu. Ia utou maua le a mio tonu a le atua e whai ai lautou ngā luenga. Whai a lofa wha le tai o Samoa i lauka peneta. I lauvang wha up whai. E alo lofa Samoa supporters. Al fast mo lau fionga. Male tatu whainga malo o lo tūle mai nei. Manuia tere o Samoa. Tatu tue whiloa i le aso atai au. Soifua mo ia Manuia.